slušate Uradite podcast to, od mogu da Ivica daju Zdanje i Rasim dijaloga, kako neki vic dobro zvuči. Pa bukvalno, samo je fali popi rabin, ono, da ulaze u kafanu. Ključe. Ne, ja sam Nema Zamereno mi je kao... Dopisi iz Disneylanda. Zdravo svima. 9. epizoda 4. serijala vašeg omiljenog podcasta, vašeg omiljenog sadržaja koji jedva čekate, stalno nas bombardujete ljubavnim pismima, fanovskim pismima, zašto ne snimamo. 9. epizoda, nastavljamo gdje smo stali, ovih nekoliko epizoda posljednjih smo zatvoreni u jedan loop i sve stvari se ponavljaju i mi ponavljamo teme samo što je svaki put sve luđe i luđe, sve grđe i grđe. Miljane, presvaćaš očima, već ti se bljucka od... Dan mrmota. Da. Godina mrmota. Pročitao sam jedno dobro poređenje ovih stvari. Mislim da je čak nova srpska fašistička misao, što je zovu. Nova srpska politička... NSPM? Da, NSPM. Sada zovu nova srpska fašistička misao. Pa njih zovu tako. Stvarno? Pa ovi peščanici i ostali. Mada... Čekaj. NSFM i pešovani. NSPM, da. Ali peščanik, sad mi prvi put pada ideja peščanik, pešovani. Peščovani. Peščovani. Mislim da je to Branko Pavlović ili tako neko. Uglavnom uporedi ovu situaciju koja je trenutno kod nas u državi sa situacijom kada se, kao da je se naša vlast, to jest, kad kažemo vlast, mislimo na predsjednika države Vučića, da se nalazi kao u onom akvaparku u Levku, znaš, kao pravi krugove, ali ti krugovi su sve manji i brzina je sve veća i sve se teže iskobeljati. I mogu reći da mi se sviđa ta konstrukcija, jer otprilike mi kako smo otpočeli, ti i ja smo otpočeli kosovski ciklus prije par epizoda kada su zapravo nismo mi htjeli, nego jednostavno očigledno da poslije beogradskih izbora stvari će se okrenuti ka rješavanju tog kosovskog pitanja i kako da ti kažem, vrtimo se već nekoliko sedmica u tome i stvari su sve luđe i luđe i sve brže i brže i očigledno da vode ka onom ispustu iz Levka i ja ne mogu da kažem da li to može rezultirati, neću da kažem da samo jedan rezultat je izvjestan, ali definitivno ove sedmice čak smo imali pitanje zašto nismo snimali vanredno podcast. Ja sam rekao zašto već do vikenda, sad već. Kako ti sad gledaš otprilike na ovo afera Đurić? Pošto je to bilo u ponedjeljak, a mi smo u nedjelju snimali. Evo kako gledam, ja sam se danas vraćajući se iz Bijeljne, u autobusu pitao, čekaj, da li smo mi pričali o toj otmici već? Je li to već otmica? Vi šta ja govorim otmica? Nismo, otmica zato što je medijski atraktivna i mi smo tu mogli milion nekih detalja, nego, ali nismo. Ja sam se pitao da li je to bilo ove nedjelje ili prošle nedjelje. Toliko se o tome pričalo u medijima da je ispunilo prostora za 2 nedjelje. Nego imam jednu drugu stvar vezano za to, a to je bila mi je tetka s Kosova, iz Kosovske Mitrovice. Dobro. Tamo. I ja nikad s njima nisam načisto da li su pro ili kontra. Na koju su stranu i onda vrlo onako obigravam oko tema, jer sam se sa tetkom mojim, od druge tetke muž, a živjeli su u istoj domaćinstvu. Ili on neko vojno lice? Nije. Svađao svojevremeno zašto im smeta da budu šiptari na Jarinju, a ne smeta na Merdarama, i zašto je išao da protestuje. I onda sam mislio da oni možda ove i podržavaju. Međutim, danas ja njoj onako oprezno pričam onaj vic koju vodu Marko Đurić neće više pit, pa odgovor Rosu, joj, fuj, odvratan je, ja ovo, ja ono, i kaže kako jesu oni njega očigledno uhapsili i sve to, ali to zna se da je to namješteno i da je to sve. Su ljudi dole svjesni toga izgleda. Da, i vidim ja da su oni vrlo svjesni svih tih igrarija, i dopala je se ona slika moja gdje Vučića tači pita, evo uhapsili smo ga i sve, nego zašto smo mi njega uhapsili, šta je trebalo? Ja čitao sam neke pisanija, čitao sam malo i reakcije ljudi sa Kosova i iskreno rečeno
čak počinjem da mislim da je ovo, viđenja sam da je ovo zapravo više čak možda odgovaralo nekim igračima na Kosovu nego nama, da je dogovor definitivno postojao, ali da je čak veća mogućnost, da je, kako da kažem, veći pobjednik iz svega ovoga je izašao Tači nego Vučić. I mislim da je dogovor između njih dvojice, jer sad se stvari neke dodatno odmotavaju na Kosovu, ne znam da li se ispratio... Da, Haradinaj nije imao pojma, je li to misliš? Između ostalog to i da su mu istovremeno da su mu, kako da kažem, šuknuli tako što su isporučili ove neke Gulenovce, ove turske, ne znam jesi ispratio to, nisi? Ne. Uglavnom prije, to se da recimo dešava ovo naše, Marko Đurić, to se dešava u ponedjeljak. U sredu, recimo, Kosovo isporučuje 6 ovih Gulenovaca, ovih anti-Erdogan, ovih pučista, Turskoj. Očigledno bez znanja Haradinaja. Haradinaj smjenjuje ministra policije i šefa obavještajne službe ili recimo neku dvojicu smjenjuje, ne znam tačno koja su im mjesta u hijerarhiji, i juče, to je petak, ne, juče ili prekjuče, sreda, subota, petak, neki od ta 2 dana, da, prekjuče u petak Erdogan kaže: razočarao me Haradinaj, on će odgovarati pred ljudima Kosova, prijateljima, zašto je, ne znam, jel on to se svrstao na stranu onih koji su protiv mene, a onda juče, recimo neko od, nije Škezer Malići, ali neko na taj fazon, nije Kadri Veselji sigurno, neko od tih kao neće nama određivati Erdogan koga ćemo, mi smo suverena država, i uglavnom, da skratim priču, cijela priča se vrti oko toga da je trenutno na Kosovu je vlada, ti znaš da vlada je, zahvaljujući podršci srpske liste, to je srpske napred, što kaže Goca Spinka, tu smo sa predstavnikom srpske liste, da trenutno vlada u Kosovu, većina parlamentarna čine je Tači, Haradinaj i manjinske liste. Od toga je srpska lista nosi 10 poslanika od 120. Ali oni su istupili. 61-2 istupili su, ali nisu oborili vladu. Oni su istupili iz većine, ali nisu istupili su iz vlade, ali nisu oborili. Postoji mogućnost da će nastaviti podržavati kao manjinsku vladu, što je, uglavnom, tek treba da vidimo kako će da se odmota. Tu sam sad zbunjen. Ja sam mislio da automatski pada vlada. Ako neko napusti vladajuću koaliciju i zvanično postane opozicija, ko što su oni postali, da to automatski znači i ovi su gotovi. Da, treba da se glasa o povjerenju vladi. Treba da se glasa o povjerenju Haradinaju. Znači, još nije pala vlada, oni su istupili iz vlade. Zašto je to? Postoji mogućnost da će se drugačije prekomponovati većina na Kosovu, jer koliko sam skapirao, na Kosovu postoje tri stranke su albanske u parlamentu. To su Tači, Haradinaj i samoopredjeljenje, to su oni što su najzaguljeniji. Izgleda je u samoopredjeljenju Albin Kurti. Pukla tikva unutar samoopredjeljenja i imaju neke kao rogue poslanike koji rade na svoju ruku. I kažu da je ovo zapravo master plan Tačija da sjebe Haradinaja, da izazove krizu, jer šta je fora, ne može on da mu obori vladu, jer bi bilo suviše providno, suviše bi bilo jeftino i optužili bi ga da, ne znam. Međutim, kažu da je Haradinaj trenutno na najnižim granama od kad je u političkom životu Kosova, on je imao bildanje, sjećaš se, afere Voz, pa afera on u Francuskoj treba da ga ekstradiraju, pa nisu i on je tad uspio da uzleti. Međutim, očigledno da ga Tači konstantno potkopava od izbora pa na ovamo i nikad na nižim granama nije bio, sad su mu šuknuli tako što su mimo njega, znaš, kao predsjednik vlade nije znao da će da se isporuči 6 državljana Turske i to pučista, pa je onda on odreagovao kako je trebalo da odreaguje, pa su ga napali Turci. Trenutno je na vrlo na staklenim je nogama, a kažu da je Tači kažu ljudi odozdo, kaže da je Tači koliko god da je, znaš, izgleda kao sirovina i to sve, kažu da je političar u tom smislu da iza leđa radi i da
mešetar i da je šahista u poređenju sa Haradinajem ono neviđeni, tako da zapravo... Pa da, zajebo je sve sa kojima je sarađivo. Da, kažu da je bukvalno kao kome je stigao zabio mu je nož u leđa, tako da koliko... Iskreno, ajde, evo, imam pitanje za tebe, šta ti misliš, evo recimo, ako prihvatimo tezu da je ovo bilo dogovoreno, šta Srbi dobijaju time? Dobijaju za so. Dobro, slažem se. Ne, ali što dobijaju? Što dobija na ovom nekom, kako da kažem, još uvijek mi djeluje kao da je ovo igranka bila za unutrašnji plan i u Kosovu, i na Kosovu i u Srbiji. A šta bi konkretno naša vlast mogla da dobije na unutrašnjem nivou, osim te neke homogenizacije koja zapravo ne znam koliko je uopšte ide na ruku priči u prilog pregovora, mirnog rješenja, ovog onog. Pričat ću ti, ajde ti mi odgovori, a pričat ću ti šta sam danas dok sam bio na treningu, dok nisam ušao u salu, čitao sam Informer pa da ti objasnim neke. Da ti prenesem neke. Čekaj, na kojem unutrašnjem planu šta naša vlast dobija? Srbije ili u Kosovu? Srbije. Na unutrašnjem planu, mislim, šta srpska vlast dobija u Srbiji ovim incidentom? Pa prvo dobija to da pokazuje kao da ipak ne damo mi, neće niko da vas bije, pa smo mi napustili vlast na Kosovu i napravili na svoju ruku zajednicu srpskih opština, što je Priština morala da prihvati. Evo vidite kako se mi borimo za narod dole. I samim tim dobijaju na tom populus glasu na koji uvijek i računaju, jer oni su skroz funkcionišu na osnovu populizma. A čekaj, hoćeš da kažeš, ali jesmo li mi dokazali niko ne smije da vas bije? Pa naravno nismo ništa dokazali kad je sve dogovoreno. Mislim. Ne, ali da li ovo uopšte predstava izgledala kao niko ne smije da vas bije? Ne, da li si ti, recimo, da li misliš da je običan glasač da na naše vlasti stekao taj utisak poslije one scene gdje upada na, ne znam, 30 golorukih ljudi koji sjede za nekim stolom, upada 150 specijalaca s dugim cijevima. Da, apsolutno. Kako? Ne znam kako je Iako je bila ona scena, izvini, gledao si ono ne mim, nego ono koliko je zapravo sve izgledalo fake, onaj neki specijalac, specijalac što se zalijeće na nekog našeg, onaj ga naš nokautira, onaj. Da, i ovaj se povuče i ništa, da. I nikom ništa, mislim. Da, a onda sklone onog našeg političara u stranu da bi mogli da on ne bi najebao od suzavca pa priđu ovima. Sve je fake? Ne, ima ljudi koji se primaju, čak i onaj video gdje ona je pokaže palcem da je sve okej, te kaže tu su, ima ljudi koji su dobro, to je tehnika izvođenja. Ima ljudi koji su u fazonu, možda on samo pokazuje kao okej, znali smo da dolaze, ne znači uopšte da su oni bili spremni i sve to kao znači najavljeno, samo, evo i stigli su. Kao, očekivali su, stigli su, onda slave tog čovjeka koji udario ovog u facu, jesi ti vidio kako je on goloruk njega nokautirao, ovo ono, dakle ima ljudi koji se primaju, ima ljudi koji su čak u fazonu, neko od ove fele mojih pedera koji su nadesno, ali su desnije od mene, koji su u fazonu... Izvini, zar to može? Neš vjerovat, koji su u fazonu, ćete kao čak i da jest, namješteno ne treba mi da budemo razjedinjeni i mi protiv svojih da budemo. Jel on drke samo desnom rukom? Nemam pojma, ali taj fazon, čak i da je namješteno, ne treba mi da budemo razjedinjeni i protiv svojih. Sve to stoji, ali znaš, opet vraćamo, kažem ti, i idejno to čak i kažem, ajde da kažem da mogu da progutam, ali znaš, izvođenje je bilo ekstremno loše, znaš. Mislim, pa pazi, mnogo što kod njih u ove 4 godine što je bilo odglumljeno je bilo užasno loše. Pa koje 4 godine? 6 godina? Evo, 6 godina, dobro, jesu pravo 2012. Je loše, pa su ljudi gutali, mislim, da, počeo od Feketića. Feketić smo zaboravili skroz. Feketić je dramatičan. Ne, ali još da kažem, znaš, kao, okej, ima to nešto, ali, znaš, do 90% od toga se svodi na rekla kazala. Znaš, kao, Marko Đurić je rekao kako su mu u kombiju pjevali Allahu Ekber. I druge pjesme. Prvo mi to ne znam. Ne, ali šta god značilo, Allahu Ekber i druge pjesme. Pa dobro, Allahu Ekber nije pjesma. Ja sam htio da kažem, pa dobro, ti s njima treba pevati Gospodi pomiluj i slikali su selfije sa mnom. Slikali su selfije sa mnom, nismo vidjeli ni jedan selfie. Vidjeli smo nešto ima jedan ali Svana nije selfie, nego i unutar u kamionu, u Gepeku ima jedan. Kombiju. U kombiju, ja, ima jedan u kombiju. Pa meni ne izgleda kao selfie. Treća stvar, držali su mi, ne znam, glavu na koljenu, kako zove, cijev u mene,
kako zove... To zvuči kao opis lošeg porniča. Pa da, kao to nož pod grlom i to sve zvuči kao neki femdom, jebik. Ali baš zvuči, pa da. Baš zvuči tako. Znaš, kao sve je rekla kazala. Onda, ultimativno rekla kazala je, a onda je stigao poziv i oni su mene vratili. Sad mi kao treba da nagađamo koji je poziv stigao. Uglavnom, Informer kaže da je mislim, obrati pažnju na konstrukcije. Informer je bogovska novina. Ja zapravo jednog dana kad ovo sve prođe, kad ja zapalim zgradu Informera, nedostajaće mi taj list. Kaže Informer, Putin je nazvao, a pasti taj tok misli. Putin je nazvao Kosovare i rekao, vratite Marka, Vučić se ne šali i šalje vojsku dole. Reci, brate. Ali nije rekao ja ću doći, nego Vučić se ne šali i šalje vojsku. Ne, znači ja te klipove, to jest te press clipping moram negdje da sačuvam. Znači ovo je ludilo. Uglavnom, onda je, naravno, Informer je zadnjih nekoliko dana potencira priču Rusi za 2 sata na Kosovu. Avionima. Vojnim. Čekaj, ja nisam u toku, traje hladni rat, recimo, neka vrsta hladnog rata traje. A jel traje stvarno, jel ima ratno stanje? Kako misle ruski avion da prelete preko NATO teritorije koja se zove Bugarska, Rumunija, tako što će da leti iz Niša. Mađarska, ali nema u Nišu ruskih aviona još uvijek. Pa nema, on moraju nekako iz Rusije da stignu. A jesu se vratili oni humanitarni avioni iz 2014. nazad? Možda su ostali u Nišu. Ne znam da nam treba godinu dana da dignemo migove, to znam, to sam čuo. Kažu eventualno početkom 2019. će da polete. Uglavnom je Putin rekao, Vučić se ne šali. Ljudi, danas čitam u Informeru, znači 6 tačaka je u svojoj kolumni dosta zločina, tako mu se zove kolumna, Dragan Jevučićević zvani Uruk-hai, izložio. Uglavnom, jedna stvar je, znači, ova vlast je kao u balkanskom špijunu, ništa nije onako kao što izgleda. Znači, oni uvijek predstavljaju suprotno. Uglavnom, on je kao, šta smo mi pokazali ovim? Pokazali smo da se ne šalimo. Dobro. Pokazali smo da s nama kao da nema cile mile, da nema zajebancije, nego ozbiljno. Pokazali smo da je Vučić bio spreman da pošalje vojsku. Kako? Jel imamo mi neki opipljiv dokaz za to, znaš? Inače, da se vratim na to nam je propustili smo taj moment, ali trebalo je svakom normalnom, ja ću od sad morati duplo posvetiti pažnje čitanju izjava, to jest pažljivom slušanju izjava predsjednika. On je u petak uveče poslije onog sastanka sa Tačijem u Briselu rekao i ne daju Marku Đuriću i Nikoli Selakoviću, baš će da odu, baš ću da vidim šta ćete da uradite. Eto, jesmo vidjeli šta ćete da uradite. Treća stvar koju iznosi Dragan Jevučićević je, vidjeli smo da su Rusi spremni da uđu u rat sa Srbima zbog Kosova. Jesmo li? Sa Albancima? Sa Srbima zajedno, sa Srbima. Aha. Protiv Albanaca. Ali jesmo li mi to vidjeli? Znaš šta me to podsjeća? Sjećaš se kad pričao u epizodi pred izbore kako njihovi na telefonu kad zovu ljude kažu pa evo izgradili smo Beograd na vodi, evo metro za 2 godine. Siniša Mali nije na listi. Pa to. Bukvalno je to, evo izgradili smo Beograd na vodi. Evo vidjeli smo da je spreman. Danas sjedim i šišam se. Ja se šišam solo i stavim novine ispred. I gledam, novine su neke novosti, nemam pojma, ispred predzbornog. I ovako ogromno piše. Biće tu dok kažeš metro. Kao, ne znam, taj je kupio kartu za metro, ova je, a radove započinjemo već 2020. godine. Znači, to bukvalno nema ni mjesec dana tim novinama, već je odgođeno za 7 godina gradnja metroa. I najranije, po tom planu se najranije prva linija može očekivati 2033. izgleda. Da bude gotova. Pa to mi je sasvim logično da je 6 godina rok, znaš, traja, rok izgradnje jedne linije, ni iz čega. Nego, kažem, ovo za Kosovo, znaš, Dragan, znači, ne znam da li si uporedio tipa, bio neko je na Twitteru okačio kako izgleda kako se to kaže iz kabineta predsjednika
ne znam, Putin je dao saopštenje povodom razgovora sa Vučićem, stoji 1-2,5 rečenice. Ono, predsjednik Rusije je razgovarao i to telefonom s Vučićem. Kod Vučića, brate, knjiga. Znači, otprilike raspištolio se Putin, ispričao i Ratimir i Karamazove i šta već nije. Znaš, kao i zabrinut je i pitao je kako je Marko. Rekao, vjerojatno je pitao kako je Pero i kako je Đuro i kako je Mika. Kako je Andrej. Andrej. Kako je Andrej. Bata Gašić. Tako je. I kažem, znaš, to i šta je fora? Informer naravno ima te svoje ludačke te konstrukcije. Sprovedeno je istraživanje, 68% Srba je spremno da ratuje za Kosovo. Mislim, da li ti vjeruješ u to? 68% Srba koji žive na Kosovu. Ne, koji čitaju Informer, otko znam. Ja mislim da ni 68% Srba koji žive na Kosovu nije spremno. I vrlo najbitnija stvar koju sam ja zapravo pročitao u svemu tome jeste odbranili smo sjever i pokazali smo da ako Albanci udare na sjever, da će država Srbija i vojska i mi ćemo poslati vojsku na sjever Kosova. Znači, mi smo se zapravo već odrekli 80%, 90% Kosova. Mi sad trenutno, kad kažeš Kosovo, ti misliš na sjever Kosova. Mislim, ne ja, ti, nego ljudi koji u ovoj geopolitičkoj situaciji, u političkoj situaciji, sad i sve se svodi na to i mislim da zapravo cijela zajebancija, tu si u pravu, cijela zajebancija se svodi na to da mi kao dobijemo tu zajednicu srpskih opština i da budemo sretni. A ja sam čitao statut taj koji treba, ZSO, to je neko dobro uporedio, to je otprilike malo jača nevladna organizacija. Samo što će to biti zapravo institucionalno, će biti vezano za Srbiju, to jest moći će da se dotira, to jest finansira iz Srbije, a zapravo, znači, njihove najveće nadležnosti su kultura, zdravstvo, obrazovanje. Okej. Pazi, tako je počelo i to čak i ne na tom organizacionalnom nivou, nego na nivou samoorganizovanja su i Albanci počeli da prave državu na Kosovu, pa im je trebalo 30, 40, 50 godina i na kraju realno su dobili državu. Znači, i to vjerovatno jeste neka klica neke buduće veće autonomije, zato se Albanci toliko i jesu protiv te ZSO, i jeste to vjerovatno klica neke buduće podjele, ali sad se potpuno otišlo na neke ludačke teze, tipa neko je iznio tezu da se to u Vašingtonu, da su Tači i Vučić pričali o razmjeni teritorija kao sjever Kosova za Preševsku dolinu i da su stranci bili striktno protiv toga jer to otvara onda to otvara bukvalno sranja na nivou cijelog Balkana. Republika Srpska, kosovski Albanci, mislim možda čak nešto i u Crnoj Gori, Hrvati u Bosni, znaš, bolje da ne ulazimo. Šta fazon, ako se Republika Srpska da Srbiji, da onda Sandžak ide Bosni i to? I ne samo to, nego tipa ako se prihvati ta podjela, ako se odustane od principa avnojevskih granica, onda, i ako se pređe na princip etničkih granica, onda smo, znači, mislim, ako su dozvolili to, šta sprečava u Republici Srpskoj da, ne znam, proglase nezavisnost, da se traže priključenje Srbiji, šta sprečava Albance u Makedoniji da traže... Pa dobro, ali pazi, s jedne strane to jeste, šta ih sprečava, što ne bi dali to, a s druge strane, međunarodna zajednica, brate, mnogo toga radi, što može se primijeni na druge situacije, Abhazija, Osecija i tako to, pa kažu, ne, to nije isto, ne može to tu. Ovdje može, tu ne može, mislim. Ne sprečava njih ništa da bilo gdje kažu ovdje to ne važi. Problem Kosova jeste taj što Kosovo nije bilo potlačeno od strane kolonijalističke sile. I Kosovo ti ne možda izjednačiš sa Ugandom ili ne znam ti nija Vijetnamom ili Mjanmarom, zato što, znaš, to je u sred Evrope. I druga stvar, znaš, otvorilo je to jednu Pandorinu kutiju sranja, mogućih sranja, i generalno ta činjenica da pola svijeta nije priznalo državu u Evropi, a pola jeste.
čak bi se reklo zapravo više od polovine svijeta po broju stanovnika, po veličini teritorije, pa sama činjenica da Rusija i Kina nisu priznali Rusija i Kina koji zajedno broje trećinu svijeta i trećinu teritorija. Čine Aziju, jebote. Čine Aziju, mislim Inače, kad smo nisu priznali zemlju u Evropi, sad u maju treba da bude u Bugarskoj summit Evropska unija Zapadni Balkan. VB6. I prvobitno je Španija bila u fazonu, mi nećemo da učestvujemo ako se Kosovo tretira kao ravnopravno ostalim zemljama. Ne može, nećemo mi da učestvujemo, mi nećemo za istim stolom da sjedimo s njima. Kad odjednom neće Rumunija i Portugal isto. Ne Portugal, Rumunija i Kipar. Rumunija i Kipar, izvini, Španci će kao preko proksija, preko Portugala. Neće Rumunija i Kipar da učestvuju i što reče, Donald Tusk pregovarao je sa ovim španskim Rojasom. Rajojem. Sa Rajojem pregovarao da vidi šta će s njima, sad odjednom ima još 2 vatre da gasi. To ne... A inače druga jedna stvar opet, danas sam saznao, ne skačem na drugu temu i dalje ista tema dobro. Zapravo, a to je priča moja tetka kako, ne znam, nešto su trebalo da idu kod nekog tamo u Šibenik i njen muž, Srbin iz Kosova, iz Večana, nije dobio vizu. Ja kažem, kakvu vizu? Pa za Hrvatsku. Ja se zmijem, šta vizu za Hrvatsku? Kaže, pa on ima kosovski pasoš, njemu treba viza. Samo kosovski. Njemu treba viza. Ja kažem, čekaj, kosovski pasoš. On ima kosovski pasoš. Kaže, pa ovi koji imaju pasoš Srbije nemaju isti pasoš kao vi. I njima treba viza. Opa. Pa sjećaš se da je bilo Stvarno? Sjećaš se kad je bilo kad smo dobijali bijelu Schengen listu, da je bilo da to ne važi za stanovnike Kosova. Pa dobro, da. I da ne mogu da imaju naše pasoše tek tako, zato što Evropa zapravo neće da joj šiptari nalete u bezvizni režim. Pa ne samo to, nego okej, znači ne možeš ti podvući. Znači, okej. Ne, a ja sam što je najinteresantnije... Ja sam to zaboravio potpuno da je to... Albanci sa Kosova imaju pravo na srpske pasoše. Da li nisu oni isti kao ovi naši? Kažem, ali oni po ustavu, oni imaju pravo, po ustavu Srbije, oni su građani Srbije, je li tako? Jesu, da. I oni imaju pravo da traže taj srpski pasoš. To mi je bilo zanimljivo podsjećanje danas, eto, na stvarnom primjeru, meni dodirljivom prvo koljeno odmah, da je to stvarno in effect, što bi se reklo na engleskom, dakle, da je to stvarno na snazi, da ljudi koji su sa Kosova nemaju pravo na srpski pasoš ko mi, i da ne mogu tek tako da putuju, zato što neće Evropa Albanci. Uglavnom, da se vratimo na incident i na njegove posljedice. Neko je lijepo, bila je dobra emisija Pijani Žare, urednik Vremena, znaš da oni imaju one zoomiranja, četvrtkom vrijeme, nešto na YouTube što se emituje. Zaboravio sam skroz za to. Pa sad imaju kosovski specijali, bilo je dobrih i posljednja ova epizoda je bila, te kosovske specijale vodi Žare, inače ove obične vodi onaj Filip Švarm. Ja sam mislio vodi Jovana. Njih dvoje, uglavnom, a zavisnosti koja je tema, ali posljednje ove političke uglavnom vodi Švarm. Ali za Kosovo vodi Žare. I Žare dođe, evo ako, sjedim. I jednom je bio su mu Đorđe Vukadinović i ne znam ko, on je bio mrtav pijan. Samo moraš da objasniš da ovako sjedne, znači obori bradu na grudi. Ovako priča, dragi gledalci, ja uživam, ja slušam vas dvojicu kako pričate i on tu pusti goste. A posljednja epizoda je bila i odakle su izvukli ove neke izjave za koje kolaju po medijima Vuka Jeremića, koji je... Očigledno da je Jeremaja, nije on sjedio na guzici samo u New Yorku ovih godinu dana, on je razvio, očigledno i prije toga je bio ministar inostranih poslova, razvio je te kontakte i očigledno da ima neke dobre izbore informacija koje mu neko dotura, izgleda da će zbilja preko njega da buše Vučića između ostalog. Znaš da je njemu Vučić odgovorio na onaj tweet po prvi put da Vučić koristi Twitter za... Da nekome odgovori. Da nekome odgovori je kao
Da, evo me, ne znam, tipa ovaj ga je prozvao da je on u Njujorku kad se još uvijek nije znalo da je ovaj u Njujorku i on kao, evo, i ladnom ono kao odgovara mu sa mentionom, kao, jeste, evo me, ne znam, ni ja sjedim tu i tu u tom nekom hotelu, ovako, onako. Uglavnom tvrdi Jeremiah da je ovaj Vučić bio sad u Njujorku, da je išao da angažuje neku basnoslovno skupu lobističku agenciju za da li za sopstvene potrebe ili za potrebe Srbije, ja to ne znam, ali Jeremiah je iznio i te momente kako su ovi stajali i u Parizu i u Njujorku i šta su mu rekli i ovo i ono. Očigledno da Jeremiah treba pratiti, ako ništa ima dobre izvore informacija i sad on tvrdi, mislim, bio je u gost Boškom Jakšićem i sad kao šta nam slijedi poslije Kosova? Da li će, bi postavilo se pitanje, da li će ga zadržati Vučića u smislu da on pacifikuje i uvede Republiku Srpsku vrati je, kako da kažem, u okvire BiH, jeli, funkcionalne, ili će mu, ne znam, uskratiti podršku, šta će poslije ovoga svega da se desi. Jedan od efekata ovog incidenta sa Markom Đurićem, jedna od posljedica jeste i bila ta što je navodno taj svoj plan koji je trebalo predstaviti do 20. aprila, Vučić je to nešto kao prolongirao do kraja, do maja, nemam pojma, ali to su uglavnom ti njegovi ali taj plan, on je odsušao je, konačno završili smo sa unutrašnjim dijalogom, iako to je bilo prilično nešto besmisleno. Kao posljednji sastanak imao sa predstavnicima nevladnih organizacija, nekim određenim, i to je bilo, iako mu je neko mu je rekao, ništa, neko je ustao na tom kako to kažem, toj konvenciji, na tom razgovoru, neka žena je ustala iz neke nevladne organizacije i rekla, mi smo saznali da na Kosovu Srbiji se trenutno više plaše srpskih kriminalaca nego Albanaca, tu smo saznali i to je Oliver Ivanović pred smrt rekao. Tako da ja zbilja ne znam, znaš, kažem ti, da li su Tači i Vučić sebi kupili malo vremena, ali mislim da je ono evidentno, što je evidentno jeste da se pokazala, kako da kažem, pokazala se nesposobnost Evropske unije. Pa ne znam da li nesposobnost, nego da su ova dvojica jednostavno. Ali ova dvojica su išli u New York po mišljenje. Ova stvar se zahuktala od kako je bio Mitchell. Ne od kako Mogherini. Tači i Vučić su jednostavno nadigrali Evropsku uniju. O tome ti pričam. Znači, nadigrali su uniju, nadigrali su našu javnost. Znači, njih dvojica, uzmimo da je tako, su se međusobno dogovorili i zajebali sve, predstavljajući sve vrijeme da i dalje postoji neki sukob, da mi hoćemo nešto, oni ne daju. Ne, evo kako ja zamišljam, Tači je rekao, aj ti meni pomozi da ja skembam ovog, a ja ću vas pustiti da se ko fol vi odvojite i pobunite tamo dole i napravite sami tu svoju ZSO. Koju smo mi obavezi već da vam je napravio već 5 godina. A ja ću onda da izdejstvujem da ovi to podrže u parlamentu, da to mora da se odobri, jer svakako mora. Da. I onda vi ste dobili, ja sam dobio i sve super. Sad se vraćam na priču onu kao stranci drže Vučića, jer im treba da im to odradi. Sad ja razmišljam, koliko su oni investirali u njega. I što se duže oteže, ja mislim da će teže biti čak i tim strancima, ti si 6 godina si pustio da jedan čovjek grabi svu moguću sopstvene ruke, da postane apsolutista, da postane mini Erdogan, mini Orban, mini Putin. I sad, on to neće da uradi nešto što je obećao i sad ćeš ti da se mlatiš sa nekim novim ili tipa da ga mijenjaš, a toliko si investirao u njega, umeđu vremenu su, ne znam, ovdje su išle neke i firme i šta već, neki poslovi su se zavrtila se solidna lova, strancu ušli, ne znam, one vetroparkove i aerodrom, pričat ćemo o aerodromu, i tako, ja uopšte... Kojem aerodromu? Pa da. Ja uopšte ne mogu da skapiram, kako da kažem, i sad da li taj deal sa njim podrazumijeva da kad on to njima odradi, da će oni njega da sačuvaju i kažu, ok, ti si to odradio, dobar si nam tako, stabilokratija je dobra stvar, stabilnost je dobra stvar, nama ne trebaju novi nemiri, ali jednostavno, kako da kažem, šta će tebi ostati
kad završiš pitanje demarkacije između Kosova i Srbije, nebitno gdje ta granica bude bila, da li će biti na Jarinju, na Ibru, na Merdarama, na ovom, na onom, da li će biti uključeno Preševska dolina, to, ti ćeš da ostaviš, govorim sad iz perspektive stranaca, tebi će Srbija da bude toliko devastirana i neupotrebljiva. Ti ćeš opet da imaš crnu rupu u Evropi, imaćeš je okej, ono u smislu, imaćeš tor gdje će biti jeftina radna snaga, pričao sam o tome, ali kakvi će biti potencijali te zemlje za priključenje Evropskoj uniji? Znaš, kao, Evropska unija trenutno ne može da izađe na kraj sa Orbanom, a sad bi kao trebaš da primiš još neku Srbiju, znaš, i mene uopšte zanima, znaš, kao, recimo ovo što kao nude tu Trumpu, ajde vi kao priznajte Kosovo, a mi ćemo vama da damo ono kao ekstremno brzu liniju za ulazak u Evropsku uniju. Čekaj, sad recimo, evo, sutra da prizna neko iz Srbije Kosovo. Zašto bi Evropska unija prihvatila ovakvu Srbiju sa razjebanim institucijama, sa razjebanim pravosuđem, sa korupcijom, sa kleptokratijom, sa znaš, partokratijom, sa državom u kojoj je ministar vojni Vulina, ministar, šef bije Bata Gašić. Pa zato reći neko zašto su prihvatili isto i ovu Rumuniju i Bugarsku. Ali zajebali su se, pazi, to je živ organizam. Mislim, Evropska unija su se zajebali, iskapirao, pazi. Pa pazi, game je sad Hrvatska u momentu u odnosu na moment kad su primili Hrvatsku u Evropsku uniju. Koliko je otišla u desno, u klerikalizam, u populizam, u neustaštvo, nebitno. Znaš. Tako da, kažem ti, ko nama garantuje, znaš, kao, istovremeno nudiš šargarepu u obliku Evropske unije državi, a istovremeno gledaš kako se ta država urušava i postaje ono što ti ne želiš da primiš ni u kom slučaju. Znaš, kao, to je ono, znaš, kao, držiš ispred kuće, ne znam, ti nija kuće, da ga kazniš, ne znam, i obećavaš mu da će ući ako postane dobro, ono umeđu vremenu ono kisne, upišava se, ne znam, nija, napadaju ga sve razne moguće bolesti, sad ti treba da ga primiš takvog nazad u kuću, znaš, mislim, a obećavaš mu kao, jeli, ultimativna nagrada je ulazak u društvo odabranih. Ti se sad pitaš šta je zapravo motiv Evropske unije? Da. Pa da. Nije vidljiv. Kažu da je on, zapravo, mislim da je ovo sve što se dešava i jeste posljedica toga što je Amerma dopizdilo da je Brisel ovako kilavo, koji je, pričali smo, ima svoje probleme. Isto tako neko je rekao lijepo, tipa, znaš, kao, idu njima reizbori. I izbori, tipa, ne znam, ko je bio prije Federike Mogherini, bila Catherine nešto, tako. Znači, ona je dobila neku apanažu i nešto, tipa, potpisala neki ugovor za 400.000 eura, ali tipa kao da ne može posto toga nigdje da radi. Isto tako je Federica Mogherini, kao treba im sada, kao malo su i oni zalegli za to, jer sljedeće godine treba im nešto u 2018. treba im neki uspjeh Evropske unije na diplomatskom međunarodnom polju da prikažu kao sopstveni uspjeh, jer u svom mandatu zapravo ništa nisu radili. Evro je i dalje nestabilan kakav je bio, migrantsku krizu su riješili, hendlovali kako su je hendlovali, ne baš nešto uspješno. Odnosi s Rusijom, ne znam, unutar Evropske unije ima što za hlađenje, desničarenje, udar ne daje. Tako da, eto, to je to. Nego da se vratimo mi na unutrašnja pitanja. Šta nam je? Pa ovo hoćemo aerodrom. Oko aerodroma. Ili ićemo prvo na pravni fakultet i Partizan, hoćemo to u sport. Doćemo u sport. To su lake teme. Lake teme, teški ljudi. Teški ljudi. Inače, moram da pozdravim jednu Biljanu iz Bijeljne koja nas sluša. Pa, pozdrav. Ja ne znam djevojku lično, odnosno ženu, ali čuo sam da nas sluša. Brate, baš ja koliko sjećam u tvom razredu bilo ti Bilja, ja sam mislio da je neka... A nije iz mog razreda. Dobro. Nije. Pričat ću ti poslije emisije ko je. Dakle, kažu ljudi da je sva ovo zamešateljstvo sa Kosovom bilo da se prikrije koncesija aerodroma Francuzima što je dato. Da. Pri tome, to je prije par mjeseci objavljeno da će to biti tako. I predstavljeno je kao posao ne vijeka, nego milenijuma. To je odrađeno. Drugo, isto što je prošlo vrlo tiho, generalno, mimo ovoga i prije ovoga, jeste pretvaranje Air Srbije u low cost kompaniju. Državnu low cost kompaniju. Nezvanično se to nije. Naravno. A sad pazi ovo. Etihad je u problema svakako. Ne znam, Etihad svakako, ali ja ne znam da li sam ja o tome pričao
u podcastu ikad. Ja sam znao brat bratu da li od kraja 2016. ili negdje od početka 2017. znao sam da se to sprema, da se to uradi. Šta, pojeftinjenje? Pa kao high tier low cost company otprilike. Jer to i neke druge kompanije imaju slično, tipa u Lufthansa isto ti nemaš obavezan obrok na letovima i to ko što kod nas bilo. Ali Air Srbija je sad... ne znam, putujem do Podgorice, tu ne stignu ni da podijele obrok, tu je uglavnom na brzaka. Puno tu je kafa sok, jer je 35 minuta. Pa dobro jeste, ali je nekad za tivat kad se ide, nekad se podijeli, nekad se ne podijeli. Izvini, letim Montenegro Airlinesom, upravo se, oni ne nude, ali ja ti je nudio neki sendvičić, Jeste, to na brzaka. Ali sad šta se desilo zapravo? Dakle, Air Srbija je na sva zvona najavila, wow, ekstra novi program, možeš sam sebi da kreiraš let, a zapravo uveli su economy plus economy. 4 nove tarife. I sad one stare cijene koje si imao za let, to je sad economy white. Samo... Čekaj, nekad smo imali dvije cijene. Da, business i economy. Economy je bilo, mogo si da nosiš kofer od 23 kile, nekada je bilo to 32 kile, što i dalje, recimo Turkish Airlines i dalje drži 32 kile i neke turske low cost kompanije... To je za kargo ili za gore? Za dole. Za kargo, ja. Da, znači 32 kile, jedna turska low cost kompanija koja leti za Beograd i dalje u low cost nudi 32 kile, ili 20 kila, ne znam više nija, ali Turci generalno su i dalje ostali na tom fazonu 30 kila. I Air Srbija je uvela... Jebi ga kad valja ponijeti svoj familiji iz Njemačke, toalet papir. To. I Air Srbija je imala dakle 23 kile, 8 kila u kabinu, još neku torbu, ručnu, laptop i obročić, znači sok, kafa, sendvič. Sad, što si toliko to plaćao, to je sad economy white, samo ručni prtljak. Do 8 kila. Nema karga? Ne. Ujebo. To je za tu cijenu. Cargo, odnosno check-in baggage, ti je sad, recimo, ako sam ja kartu do Stuttgarta povratno plaćao oko 150 evra sa svim tim, sad kad hoću da uključim i prtljag koji se čekira, to je 210 evra. 30%. Bez sendviča, bez ičega. Samo da mogu kofer veliki da ponesem. A još obrok uz to je bar nešto 250 evra, odnosno 270 evra, znači baš su ga, dali su mu ga... Kakav je obrok, jel jebeni jastog... Ma sendvič! Jel jastog koga mi kolju ispred mene? Sendvič. Ma nabijem ih na kurac. Sendvič sa sirom i namazom ili sendvič sa tankim pilećim prsima i namazom. I to je ono pileća prsa od pileta koji nije uradilo ni jedan sklek. I to je što nije trčalo po dvorištu. Ja. I to ti je ono isto što se desilo, a što je prošlo onako. Dakle, sjebavanje Air Srbije dodatno. Pazi, to će im svakako, ja mislim, sad, šta mene zanima, znači kupio je taj Vansije, dobio je koncesiju na 25 godina, pare su ogromne, to je nešto tipa 700 i nešto miliona, bit će uplaćeno u septembru, udrne daj, moraju povećati broj, ne znam, oni kao njihove projekcije su dao reče 12 ili možda čak i do 15 miliona putnika godišnje će proći kroz aerodrom Nikola Tesla. Šta mene zanima? Mene zanima kako oni sad kao neko ko će da, ja pretpostavljam, firma koja će nastupati sa tržišnim načelima, kako planira naša država da subvencioniše i to jest da kako naša država planira da zaštiti Air Srbiju od konkurencije kako je do sad mogla da je štiti kroz jeftinije takse za Air Srbiju na Nikoli Tesli, kroz opraštanje taksi, kroz subvencije, kroz ovo, kroz ono, jer sad će biti tržišna, znaš, pazi, ovo za aerodrom ja mislim da je u smislu za tebe i za mene je dobro zato što postoji mogućnost da će nam se na Nikoli Tesli pojaviti Ryanair, da će nam se pojaviti, ne znam, te neke kompanije koje do sad nisu mogle... A to zavisi od uprave aerodroma? Apsolutno.
I oni imaju ugovore sa tim Ja. i tipa ono što imaju više ugovora, bolje su i pozicije i prije će i doći i tipa nudit će im možda, znaš, ako slijeće, ako recimo ne znam koliko rekuše francuskih aerodroma kontrolišu 12 ili 15, ne kontrolišu samo Orly i Charles de Gaulle, znači oni znaš ono, već recimo ako kontrolišu 80 aerodroma na 50 leti Ryanair, oni već imaju znači ugovor za 50 aerodroma, 51 im je ono usput, znaš, ja. i plus mogu da ih povezuju, mogu da te, znaš, kao te šeruju te kodove pizde materne, tako da ja stvarno mislim da će sada da nas preplave bolji, tako da kažem, jer mislim bolji, svi su bolji, jer prevoznici od Air Srbije. A da ti ben reci, jel ako oni sad upravljaju aerodromom, jel oni upravljaju time zašto se koriste prostor na aerodromu tipa kojim kafićima se iznajmljuje i to. Sve. To znači da mi sad možemo da očekujemo poboljšanje ponude, apsolutno, da ne kažem razonode, nego hrane, pića i to na aerodromu. Koliko sam skapirao, oni su dobili prostor, neke hektare su dobili za da zidaju dodatne sadržaje na aerodromu. Znači mi sad možemo da doživimo McDonald's na aerodromu. Vrlo moguće. Jer do sad je otprilike monopol kafića i restorana na aerodromu ona jedan. Tako je. Ma znamo, nije ki Costa Coffee ili tako nešto. Nije kako da je bar Costa Coffee, nego nešto što nema u gradu, a što je preskupo, nema nikakvu hranu, normalno se. Tako je. To mislim, što pazi, što se mene kao putnika tiče, meni je to super. Sljedeći 25 godina Francuzi gospodare aerodromom i pretpostavljam da će ići na tržišne varijante, znači da neće biti, pazi, to su ipak ozbiljni igrači, da neće biti šema sa, ne znam, šurnjajom od malog i njenim mužem, pa da oni prodaju sendviče od po 500 dinara i kafe od po 400. I isto tako, mislim, i ono za novine i za ovo, za ono, znači potpuna rekonstrukcija u smislu mogu da rade šta hoće, oni imaju sad blanko, znači imaju šta moraju da održavaju, znači ali kažem, šta je problem? Ugovor ćemo mi vidjeti tek u septembru. Ja bih stvarno volio da vidim. Znaš, kao prvo je rečeno, bit će sve transparentno, ultra transparentno. Druga stvar... Smo mi kad vidjeli ugovor sa Fiatom? Ne smije se to vidjeti. To se ne smije, to je i danas poslovna tajna. Pa zbog toga oni kad su krenuli da štrajkuju, znaš, da je vlada stala na stranu Fiata, da. I kao, pa dobro, kao zašto vi pa kao, zašto vi branite toliko Fiat? Možemo i da vidimo, pa kao ne smijemo. To je potpisano, tajnost je potpisana za vrijeme Tadića. Pa evo i ovo je sad i ovo će biti poslovna tajna. Ne, biće okej, ajde da sačekamo septembar, ali tema koja se nadovezuje na to svakako je niški aerodrom. Šta smo mi obećali tim Francuzima, a možda da ni nema ugovor. A možda je to jedna od stvari. A to je da država jer čekaj, misliš da je Francuzima evo činjenice. Dobro. Dakle, niški aerodrom je u nadležnosti grada Niša. Da. I ne posluje dobro, ko što kod nas jednostavno ništa ne posluje dobro. Ekonomski je navodno neodrživ. Za koju period pričamo? Ne znam za koji period, ali navodno... Sad ili prije 4 godine, 3 godine? Ne znam o kom periodu, piše jednostavno da ovako kako sad radi, ekonomski nije održiv. I da mu treba šprica od $1.000.000, znači čak ne u evrima, $1.000.000, da bi on mogao da radi normalno. I vlada predlaže gradu Nišu da joj pokloni aerodrom i grad Niš to radi bespogovorno, za $0 poklanja, to jest prenosi imovinu na državu. Čitao sam neke... I sad priča je sljedeća, da je to zapravo opet da bi se obezbijedila Air Srbija, zato što u Nišu lete i Ryanair, jel da? I ove druge low cost kompanije koje lete iz Beograda, ali iz Niša lete na neke destinacije na koje iz Beograda ne mogu. I mnogo jeftinije. I mnogo jeftinije nego iz Beograda. I ljudi idu dole iz Beograda i lete. I ovo opet da bi se zaštitila Air Srbija, kojoj sad svakako sva pomoć treba. Nikola Tesla. Pa i Air Srbija kao takva. Ima nekoliko stvari. Kažem, prvo me zanima kakav će biti tretman Air Srbije i kako će to naši koji su predstavili Air Srbiju kao jedan od najuspješnijih projekata ove vlasti, kako će je prikazati uspješnom kad je stalno subvencionišu. Druga stvar je to što je danas juče predsjednik opštine ili gradonačelnik Niša ili predsjednik skupštine neko je rekao da kao zapravo mi smo bili u obavezi da mi isplatimo Ministarstvu odbrane
te neke hektare koje mi koristimo i zemljište na kom je aerodrom, to je vojno, a mi smo njima bili obećali da ćemo im dati neke poslovne prostore, zgrade, mi to nismo uspjeli da ispunimo, pa mi zapravo, eto, kao sad mi maltene, otplaćujemo svoj dug time što prenosimo na vladu, a treća stvar je negdje 15. januara ili tako nešto, predsjednik države je u intervju RTS-u rekao, eto kao a samo da kažem, kao taj aerodrom u Nišu, čisto da ljudi znaju, mi smo njima pustili da se razvijaju, ali na račun Nikole Tesle. I kao da znaju oni da je to kao, pazi, kao mi smo njima pustili da se razvijaju na račun Nikole Tesle. Prijatelj, to je tržište. Znači, ako je negdje jeftinije, ljudi će ići tamo. Ako se isplati, da uzmem taksi ili linijski taksi ili sedem u auto ili nebitno i da odem u Niš i da platim parking tamo automobila 10 dana i da mi se isplati da za 30-50 eura odem u London, umjesto što bi Air Srbije od Beograda do Londona platio 250 eura, ja ću, brate, da odem u Niš. A zamislite Terezu May koja kaže, mi smo pustili da se Luton razvija na račun Heathrow. Na uštrb jeste. Mi smo pustili. Da, mi smo pustili, ali kao da ljudi to znaju, ali kao to... Ili u Berlinu, Schönefeld i Tegel. To nas kao košta, znaš, kao u fazonu, znaš, kao... I čekaj, kao, tebi nije u interesu da se Niš razvija i da, ne znam, u Niš dolaze stranci, ostavljaju pare, Znači, pa nije ja tvrdim da ona priča, što bi rekao Marko Đurić prije nek što će da dobije preko Labrnje, nek se veselji, ne veseli, znaš njegovu izjavu. I ja, znaš, kao, jer kad je rekao, tipa, mi ako hoćemo da dođemo, jebeš mi sve ako ne bi Šiptari bolje tretirali Niš nego beogradska vlast. Ne samo Niš, bilo šta, pa sjeti se priče oko aerodroma, ili u Kraljevu bješe aerodrom. Ponikve. Viš koliko se godina to razvlači, ne otvara se, ne razvija se. I tu je planirano isto... Ja to moram, čekaj, da bude. Moram. Oni jednostavno rade sve na tome. Ja to moram da citiram. Znači, nije to zbog Beograda kao Beograda. Nije njima stalo do Beograda više, nego jednostavno oni u Beogradu imaju svoje biznise i svoje dilove i oni to štite. Apsolutno ništa drugo. Dobro. Ne, meni je... ali kažem, znaš, koliki je taj nivo te korupcije, tog to je sve na najviše mogućem nivou. Ne, ali da on to tako, toliki je nivo da on to tako... eksplicitno kaže, na uštrb Nikole Tesla. Strašno, negdje to na Peščaniku je, ajde, čekaj, baš ću da potražim. Ne, kažem, ali kažem, mene sad zanima kako li su, nemaš internet je pao, kako li su oni to smuljali sa tim Francuzima, kako planiraju da zaštite i Air Srbiju i kako planiraju, baš me interesuje kakvi će biti koraci države u pogledu vođenja ovoga, kako zove, ne Tesle, nego, kako zove, tamo aerodrom, Konstantina Velikog. Znaš, kao, vjerojatno će krenuti da šibaju po ušima sve prevoznike, da im udaraju neke takse, da i onda će mi reći ljudi, kao, pa dobro, kao jeftinije nam je da idemo na Beograd, znaš. Ne znam. I šta se dešava? Pa da, ali ljudi računaju da je to što se tiče low costa iz Niša. Ali vidim kao, eto, digla se neka frka i ljudi su išli malo da 500 ljudi. Nije, Bogam, rekao da je 2000. Moji drugari iz Niša koji su bili kažu 500 ljudi. Tužno. Evo izjave, kažem, izjava je iz gostovanje, nekoliko mjeseci unaprijed, gostovanje nelegitimno izabranog predsjednika Srbije u emisiji Oko. Na pitanje voditelja da li će dovoljan broj putnika leteti sa beogradskog aerodroma, jer u suprotnom postoji opasnost da koncesionar bude oslobođen koncesione takse, predsjednik odgovara da je više od polovine putnika niškog aerodroma oduzeto od rasta beogradskog aerodroma. I dodaje, to je ono što oni u Nišu nisu razumjeli, da sve vrijeme, i to je super, mi smo pustili da se razvijaju, ali sve vrijeme oni smanjivali kapacitete Beograda. Čekaj, znaš, to je otprilike kao ovo što se dešava sa Beogradom na vodi, znaš,
kao mi ako ne priznajemo onaj potok koji teče i to sve, ili ako tipa probamo da ga znaš kao mi ćemo ispred tog potoka stavit ćemo nešto da se on ne vidi, a voda i dalje otiče, prijatelju, znaš kao voda i dalje mora negdje naći put i stići do Save, znaš kao sa ovoga, kako zove, sa Vračarskog platoa, voda koja teče mora da završi u Savi, eventualno u Dunavu, ne može da završi u Moravi, nikako. Mislim, jer je Morava 100 km odatle u Stalaću ili tipa u Begeju, znaš, mora negdje da završi, a prirodno joj je od Vračarskog platoa da ide niz Nemanjinu i da je završi dole gdje je sad Beograd na vodi. Tako da, znaš, kao sad možemo mi da pričamo i to je centralizaciji, ali toliko su to teme već ono ispričane. Meni je ono što mi je strašnije, znaš, kao činjenica da ljudi i dalje čak i u Nišu, pa znaš kao šta treba ljudima da se pokrenu da ovu vlast skapiraju kao antinarodnu vlast, znaš kao, jel to lokal patriotizam? Pa eto jebote, uništavaju Niš na uštrb Beograda, jel to, meni recimo nije jasno, ova vlast, pričali smo o tome i mizogina je, kako žene glasaju za ovu vlast, kako Nišlije glasaju za ovu vlast, zašto Novosađani glasaju za ovu vlast kad je trenutno napravljeno od Novog Sada je napravljeno Bejrut, znači u Novom Sadu se ubijaju ljudi ko u Podgorici je prekjuče je dignut je automobil s nekom dvojicom, neka dvojica stradala. Juče ili danas su načelnik centra bezbjednosti i ministar policije podnijeli ostavke. Pazi, to je za balkanske pojmove prilično. Za crnogorske pojmove. Za crnogorske pogotovo. Što kod nas, što je potrebno da bi recimo, ne znam, ministar unutrašnjih poslova podnio ostavku. Čovječe, te padne helikopter, tebi ministar. I ti napadaš novinare koji pitaju pitanje. Ministar vojni ti ne podnese ostavku iz moralnih razloga. Makar iz moralnih razloga, znaš kao, pa koliko puta smo čitali u Njemačkoj, u Francuskoj, da ne pričamo u Japanu i to sve. Desilo se nešto što uopšte na šta taj čovjek nije uticao, ali jednostavno čin odgovornosti je, znaš, kao neko negdje u mom resoru, u mom domenu nije odradio stvari ko što treba, jebi ga meni leti glava. Znaš, kao ja sam na čelu tog ministarstva, neko je zajebao stvar. Kod nas kod nas ne postoji jednostavno. Negativna selekcija, znaš, kao što više pravi sranja. Jedini čovjek koji je ikad dao ostavku, ko što je obećao da će uraditi, ako ne bude to i to, Božidar Đelić. Pa ako nije to i to, okej, davali su ljudi ostavke iz razloga. Ali on je jedini konkretno, koji je ikada to uradio, to stvarno. Za konkretno. I Nikolić Toma, što je dao ostavku na mjesto predsjednika SNS. Odlazili su iz ove vlade, odlazio je Radulović, odlazio je Lazar Krstić, odlazili su ljudi iz ove vlade u smislu ali nisu mogli se slažu. Nisu oni odlazili zato što je se nešto nisu ispunili. Znači nisu oni zato, oni su odlazili zato što ne slažu. Ja govorim o tome da nešto nisu ispunili, a za Tomu da je postao predsjednik pa je dao ostavku u SNS-u. Nego, kažem. Ali ono što jeste još na listi toga šta mora se desi, pa mislim, ako su ljudi nastavili da glasaju za ovu vlast i posle onih billboarda po centralnoj Srbiji slavimo Beograd za Beograd na vodi kad je krenulo, jebi ga. Da, to je, pazi, kažem, znači to je lokal patriotizam. Jebi ga ako i posle toga za njih glasa. Znaš, mislim, da, Beograd na vodi i gradski, državni projekat, broj 1. Nego, imamo, kažem ti, mi smo, ove emisije koje trenutno pravimo su follow-up emisije prethodnih događaja, pa prethodnih događaja, jedan od follow-upova je bio, apropo ovog savjeta za kreativne industrije. Ima nešto novo? Ima. Izvoli. Ima sočno eko butkica svinjska. Nešto sočno gađaš, sočno eko govno. Ne. Prvo, ajde da se vratimo kao kreativne industrije. Da li to tebi oksimoron? Samo po sebi, znaš kao, kako može biti nešto kreativno istovremeno industrija? A muzička industrija, što? Znaš, kreativnost je kreativnost. Znaš, kao kreativnost bi trebalo baš da ne možeš da je štancaš kad hoćeš. Pa jebi ga, štancuje Mozart kad je morao, pa je kreativno. Pa dobro. Uglavnom, ta ekipica izvršen je, ne mogu da kažem, ali neka ekipica je bila bijesna na, konkretno recimo na Biljanu Srbljanović. Zašto se ona priključila tom,
savjetu. I onda je Biljana Srbljanović prvo nešto tuc-muc nemušto vrlo pokušala da se odbrani kao u fazonu, pa nije to, ne znam, ove vlasti, to je lični savjet Ane Brnabić kao Pa još gore. Pa ne, čekaj, hoćeš da mi kažeš kao da bi neko sarađivao sa onom Brnabić Da nije premijer. Da nije premijerka, mislim, o čemu pričamo, znaš, kao druga stvar, pa vrate, ne ga formira kao privatno, znaš, kao to će se vjerojatno mlatiti državnim parama i plus je tu vjerojatno ta IT priča gdje će njen bata da uđe sa tom digitalizacijom i da mlate nesnosnu lovu. Uglavnom, krenu su ljude tovare solidno i prvo je izbila je priča oko Ulusa, to je bilo nešto, mislim, na Facebooku ili na Twitteru. Smo mi pominjali Ulus ili se to jeste isto umeđu vremenu? Pominjali smo zašto su, kako počasni članovi ne moraju da budu ovo. Ali krenulo je nešto, Bidži je kao krenulo nešto da proziva novinare kako ona radi mjesto njih istraživačko novinarstvo, onda je ušla u fight sa Antonellom Rihom. I onda je nju Antonella Riha stalno pitala, dobra, dajte me reci, šta radi taj tvoj savjet, u kom si ti? I onda je ova rekla, ne znam, nešto izokola, pa je kao, znaš, kao radit ćemo o tome, ne znam, da prohodnost sa fakulteta bude bolja, da se više, pomaže se učestvovanje, recimo, kao konkretno u njenoj branši, dramaturgiji, to je pozorišnoj umjetnosti, da ta pozorišta mogu više da idu na međunarodne festivale, da im se olakše procedure, bla, bla, bla. I nešto je na to, na kraju su se nešto popičkale, a onda je ušla u fajt sa Aidom Ćorovića, to je ona žena iz Novog Pazara koja je neki urbani, nemam pojma. Ono što je fatva protiv nje bilo. Jeste i prvo je ona nešto isprozivala Aidu Ćorović u fazonu, nešto je Aida rekla kao, ne znam, razočarana je u Biljanu udr ne daje, a onda je Biki odgovorila u fazonu ne znam, kao ti što voliš da popiješ, uglavnom prozivala je Aidu Ćorović da je alkos, a onda je rekla kao serem ti se u, ne znam, tvoje ovo, ono, serem ti se u tvoj rad sa, ne znam, ti nija, serem ti se u tvoj novi, pa i na kraju završava zadnja rečenica Biljane Srbljanović. Na kraju, serem ti se i u tebe. Znači, čekaj, tim riječima sve. Tim riječima. Serem ti se i u tebe. Znači, kako je to, kako kaže, pjesnički, mislim, pa treba biti dramaturg, profesor na FDU, pa tako završiti. Pa čekaj, ali to zvuči, brate, kao prosječna Bosanka, što bi rekla. Pa, pazi, onda ide bi možda i očekivo. ali prosječna Bosanka serem ti se i u tebe. Ali Biki je, znaš, ono, žena, kako kažem, kratkog fitilja, a sad su je, znaš, uhvatili su je sa, čak ne mogu kažem da sa prstima u medu, još uvijek nema tu nikakvih, ali sigurno ti neke koristi, jer Aja Jung, njen festival, jebeni festival igre, gdje ona dovede, ne znam, neke Holanđane ili tako nešto, koji su potpuno, jel, neko je pitao na konferenciji za štampu predsjednika, jeste li bili na festivalu igre Aja Jungo, neko nisam stigao, eto, kao izvinjavam se, ona je dobila više para nego Beogradska filharmonija. Beogradska filharmonija koja svira svake sedmice 50 puta godišnje, koja broji 60 ljudi, 80 ljudi, ne znam koliko u proširenom sastavu, on su dobili manje od grada nego njen festival igre koji traje 4 dana. Mislim. Iako je Tasovac ministar bio sve kulture, to. Ne, ali nego da ti meni reci... Kod Vučića je fora da ti sad i odmah, znaš, kao sad da hvališ, nema prethodnih zasluga. Da mi reci samo onako... Onda je Aida odgovorila. Ček prije Aide, je li formirana gradska skupština? Nije još? Jest. Juče, prekjuče. Potvrđeni su mandati, ne znam, ko nije još bilo, ko se sklonio. Nije još bilo, jer to mislim da treba na prvoj sjednici. Čekaj, ali to nije zapravo, sad moram da idem u digresiju, to nije zapravo prevara. Šta? Pa ako mi glasamo po listi, za listu, da. Jel da? Znači mi vidimo listu i mi kažemo, meni se sviđa ovi koji su prvi 10, ja ću zbog njih da glasam. Ali nije kod nas taj sistem glasanja. Ti imaš onaj sistem... Ne, znam, ali mi glasamo za listu. Ja glasam zbog ljudi koji su na listi. Dobro. I onda oni mene zajebu i kažu, neće ovi sjeti na listi, nego ti. Da to nije onda neka vrsta prevare građana, kao što je prevara zapravo kad poslije izbora se dogovore o koalicije, pa možda oni idu u koaliciju s nekim za koga ja zapravo nisam htio da dam glas. Znaš šta bi ti rekao neki iz SNS-a? Ali narod je rekao svoje i tipa vidjet ćemo na sljedećim izborima. Znaš, pazi... Ne, ja tebe sad pitam, tebe kao čovjeka i kao pravnika, za to nije neka vrsta prevare. Kao pravnika nije.
pravnički... Moralno pravnički. Pravnički nije u smislu, znaš, kao ko zna zakonski zašto... oni mogu, pa ne znam znaš ja kao, sve ko to. zna zašto Aja Jung ne može da bude, ne znam, ona može da kaže bolesna mi dijete ili ne znam, nija šta, kao ne mogu da ispunjavam svoje obaveze. Evo, A šta nije znao da je dijete bolesno prije 2 mjeseca? Pa govorim ti, moral je neuhvatljiva kategorija. Ma dobro, jebeš to, nego govorimo ovako generalno, to jeste prevara. Meni, naravno, apsolutno da je, pazi, to je prevara i tipa... Pa i ovo sa metrom, mislim, sve. Da. Ali zašto smo toliko glupi? To su prevare koje se kažnjavaju na izborima. A zašto smo glupi, zašto ne kažnjavamo? Ali o tome ti pričam. Znači, tu su prevare koje se kažnjavaju na izborima, ali tebi svaki izbori su novi ciklus. Znaš, sljedeći izbori... I oni nam predstavljaju novu fake listu, a stave onda malo. Sljedeći izbori su pričat će se o kosmodromu u Mladenovcu, mislim, što je bila zapravo zajebancija belog, to, a ja jebeš mi sve ako ova vlast to ne bude propagirala kao neki ispoj. Imam jednu... Disneyland u Beogradu. Dobro, da, pa to smo čitali. Beogondola. Da, ali Disneyland kao Disneyland. Apropo toga, ne znam, jesi provalio nemušte odgovore naše premijerke na temu rekonstrukcije. To sam pročitao danas u Informeru. Odgodili su rekonstrukciju. Jel, zašto? Pa nema Vučić kada priča s njom. Ne samo to, nego imamo trenutno, zašto sad da ispucamo takvu odličnu temu za mazanje očiju kad nam je ovo sa Đurćem prošlo ko bog. To je moja Ma šta je rekla ba? Rekla je u fazonu trenutno ne možemo zbog stanja na Kosovu i Metohiji, to sve u situaciju u kojoj se nalazi naš narod, bilo bi neozbiljno da mi sad ulazimo u to. Vlada dobro radi, a može i bolje. Ček. Znači, bilo bi neozbiljno zbog naroda. Nema veze što je sve što smo do sad radili u pogledu toga kako narod na Kosovu živi potpuno neozbiljno što mi radimo. Govori, ona je to rekla, dakle, kako zbog naroda na Kosovu ne možemo. Zbog situacije oko Kosova. Ali zbog situacije, kakva je situacija naroda na Kosovu, sve što su on do sad radili je neozbiljno. Apsolutno. Pa ne, ali prvo je ona bila, prije 21 dan je reklo, nema šanse, uopšte ne znamo o čemu pričati, kakva rekonstrukcija. Onda je neko Vučić ili tako nešto pustio, ona rekao, da, kao imam u vladi mnogo igrača koji ne igraju timski, iskaču, soliraju i to sve. Ili ćemo biti tim ili ja neću biti premijer. Ili ja neću biti premijerka i onda kao to je bilo, znaš, kao pretprošle sedmice i sad ove sedmice, pa ne možemo i sad, kao ozbiljne stvari se dešavaju, tu ne možemo trenutno da se bavimo time, bavit ćemo se nečim. Znaš, ali ja bukvalno mislim da se ostavljaju za ljeto kad ne bude kad bude mrtva sezona. Bukvalno ostavljaju na ljeto da popune, osim ako to ne bude popunjavao nekim novim izborima, jer to je, znaš, kao zašto potrošiti, to je bukvalno, znaš, kao kad dođeš kao u školu, znaš, kao mislio si da ne odgovaraš, mislio si fenomenalan izgovor. I dođeš i kaže, danas ne pita. Dobro, jebi ga, znaš, kao da ne potrošim ovako dobar izgovor za znaš, kao ja tamo, ili tipa ulaziš s vrata i kažeš, ja sam, ne znam, slomio sam nogu, izbio mi meta koko i to sve, i imaš zavijeno oko, kažeš, pa nisam ni mislio danas da dajem pismenicu. Kao potroši dobar izgovor, tako i ovo. I šta je Aida na kraju odgovorila? Aida je odgovorila nešto je, Aida je odgovorila čaršafom od jedno 14 screenshotova na Facebooku. Nije se srala u Biljanu, ona nije odgovarala na taj fazon, ali je odgovarala u fazonu znaš, kao ja neću tako se spuštati na vaš nivo, to sve, ali vi narkomančine iz LDP i ti koja, ne znam, mene nije sramota da ja idem na pijacu i da se snabdjevam u second handu, a ne ti što kupuješ Louis Vuitton i ne znam, onako ispljuvala i tipa nešto je, ne znam, prozivala je za sliku, kao slika Doriana Greja, dosadno otprilike, ali eto, i onda je naravno BG iskenjala se po njoj i ugasila Facebook, ona to često radi, znaš, kad tako, i otišla je malo u ilegalu i ništa sačekamo, da se vrati. Ako je ne izvuče odgovor, Aida Ćorović neće ništa. Šta smo još, te otvorio, Nešto o mizogini. A to je prošli put bilo. Istanbulska konvencija u Hrvatskoj, to sve, da li će biti u Hrvatskoj, da li neće pasti u Hrvatskoj. Onda pravni fakultet i pederi. Je li to mizoginija? Najjači štos koji si okačio u zadnjih 3 godine. Koje? Are you assuming my gender? Da. Ali pazi... To je toliko, to je dobro na toliko mnogo nivoa. Ne, ali to što sam ja napisao,
when your CGW shit goes around the circle and bites you right in the ass. Kako da? Jer kad dođe muškarac i kaže ja sam protiv abortusa i dođe tako ženturača CGV i kaže to se tiče samo žena i on je odgovori da si ti upravo pretpostavila moj rod. Rod. Ne spol, nego rod. Da. Rod. To mi je fenomenalno. Mada gledao sam, ti si možda gledao to onaj neki iz AFD-a, onaj što drži na neki govor, što otvara, što pozdravlja sve negdje u nekom parlamentu. Ja? I ono 2,5 minuta nabraja sve, dragi transzvjezdica, dragi cis, dragi vakav nakav, to. I ono, da li rekoše, da li ima 80-ih rodova, ili tako? 63. A, kurac. On ih je nabrajao sve. Ali sad u sklopu toga je ovo. Mislim smo mi već pričali smo na tu temu pederi, pravni fakultet i Partizan i kakve to veze ima jedno s drugim. I danas sam čitao Srpski telegraf, mislim da oni oni akciju protiv njega. Pa ne znam, to su tabloid na bio onaj tabloid na internetu. A tabloid je antivladin. Tabloid je DB-ovsko krilo kontra Vučića gdje su Milovan Brkić i Predrag Popović i oni seru protiv vlade, ali ovo je zanimljivo zašto se dešava. Ovu akciju je pokrenuo Srpski telegraf sa svojim portalom Republika ili tako nešto i to mi je zanimljivo zato što dolazi iz redova provladinih, izgleda da je nekome nagazio na žulj ili jednostavno ne mogu više da ga gledaju. Šta se dešava? Ajde. Pa u svakom slučaju, ja sam inače protiv pričanja o tuđoj seksualnosti i autovanju ljudi, ali mislim kad je neko đubre da treba se slobodno pričati o tome. Danas me je neko pitao baš za pedere u crkvi koji pljuju znači pedere u mantiji u crkvi koji pljuju druge pedere. Ja kažem, ja sam uvijek za autovanje takvih ljudi, odnosno tipa u Amfilohijevom slučaju za autovanje pedera oko njega u mantiji koje on drži, a napada ljude van. Tako i Vladimir Vuletić, profesor sa ovog pravnog fakulteta, kojeg ja znam, dakle, 17 godina dok je bio student. I sad je krenula ta, dakle, prozivka po novinama da on voli seks sa maloljetnima, da on voli orgije. Našmrče se i jebe 12 sati. Pa to ili njega jebu, šta već. Ja. I da je tako mnogima završio iz Partizana, pošto je on potpredsjednik Partizana, da je on mnogima završio vazuri neke poslove na fakultetu i da je sve to sa fakulteta vuče. Selaković i Đurić su isto dio te priče. On je upao u Partizan preko vazure, a vazura je upao u Partizan, to je čitava ta ekipa, on i onaj Nedić, sin... on je sad recimo generalni sekretar vlade, mislim zove Novak Nedić. Uglavnom i matori mu je bio nešto u SNS-u, nemam pojma. Njih dvojica su ekipa sa pravnog fakulteta s kojom si ti mogao prije 10 godina da završiš neke ispite, jer su bili u studentskim parlamentima, a inače su se povezali rano sa SNS-om i ti preko njih mogao da kupiš ispite, da ovo, da ono. I onda su oni uletli u Partizan. A onda je Vuletić osjetio potrebu, Vuletić je kasnije mnogo došao u Partizan i osjetio potrebu. I ja stvarno, meni Vuletić djeluje mi kao gadan lik. Pa djeluje mi kao gadan čovjek. U smislu, ja sam čitao i neke njegove te saopštenja, izjave i to sve. On je baš onako, kako kažem, bistar je, profesor je, sve to stoji iz nas riječima, ali djeluje kao podlac. Ne, ali on je pobjeđivao na raznim tim besjedničkim takmičenjima, jer on to umije, ali on je oduvijek bio... Ali zloba izbija iz njegovih. On je bio njegovih. jako veliki fan Partizana oduvijek. Znači, on je živio za Partizan, on je na G4, brate, dođe kad Partizan pobjedi na javnom kanalu gdje svi čitaju Partizana, kod je koga boli kurac. Tako da je... Da je njemu to oduvijek bio san da on radi očigledno u Partizanu i to je uspio. To je ljubav, istovremeno ljubav prema sportskom klubu, ali očigledno da je bilo tu. I prema moći. Sad što je meni čudno u cijeloj situaciji je reakcija ljudi koji su sad tu nešto sablažnjeni, kao da je ovo nešto novo i kao da ovo ne znam ni ja šta, kao da to se nije znalo sve. Čekaj, šta je tu šokovito, izvinjavam se? Pa ne znam, samo to što maloljetnici i droga, nemam pojma. Ja znam, sve iznad 14 godina je dozvoljeno. Ja znam za Partizanove, mislim nebitno Partizanove, za tih velikih klubova gdje ima iole malo više love, kaže tipa
ne znam, ono, kad su na pripremama ili tako nešto, zatvore se, iznajme kuću, iznajme kurve, ono, donesu onog cijalisa ili šta je već, kokaina, svega i ono, po 3 dana ne slaze oni s njih, ne slaze jedni s drugih, ovo, ono, mislim, ali toga je uvijek bilo, mislim, meni to uopšte nije nikako šokovito, meni je, znaš šta mi je tu šokovito? Šokovito mi je to uz činjenica da klinci od, ne znam, 16-17 godina ne znaju šta će od para. A realno su u tom svom svijetu su go kurac, jer od tih, ne znam, 500 fudbalera koje prodefiluju unutar jedne generacije i u Zvezdi u Partizanu, 1,5 napravi neku karijeru. Kako se zvao onaj mali kosati što je imao malet koji iz 80-ih što je bio kapiten Partizana? Sa 17 godina, ali tako je bio kapiten. Lola Smiljanić. Simo Vukčević. Nije. Malet... Imao je dužu kosu, bio je jako mlad, a bio je kapiten. U Partizanu? Mislim da je u Partizanu. Znači bi Smiljanić. Nije imao je neko čudno... Lola. Ne, prezime neko. Jebem li ga, ja sad nešto se, mislim, zadnji nekoliko godina je svejedno kapiten Saša Ilića, prije toga jebem, nisam. Kad bio u Zvijezdi možda neki? Nije isključeno, Zvijezdi kapiten, to sve mlad. Joj bre, kako se on zove bre, Pujo bre, njega zovu Crnogorac bre, nije mu Malet Jovetić, Stevan Jovetić zvani Pujo. Stevan Jovetić zvani Pujo, Šabančina crnogorska. Pa kažem ti, brate, ima ali je Malet, ali je više Maradona, ono. Pa šta god, 80. 80. Šta je s njim? Jel on nesto isto? Nije, on kao i pravi neku karijeru, pazi, on je bio je Fiorentini. Ali on jeste bio u Partizanu kapiten, jel da? Jeste, boga mi, to vrlo mlad, bravo. To, 17 godina ima. 18, tako je. Pa tako to, je. Bravo. Pokazujem mu srednjak što ja znam. Sve u svemu, dakle, ništa od njega. Sve u svemu... A što su to njega pominješ? Pa rekao si te go kurac. 1:100. Ja. Ne sad. Fora je dakle što su ljudi sablažnjeni. Ja pričam s nekim iz crkve na Fejsu i kao jeste kao to je strašno. A šta je tu strašno? Ovo niti je išta šokantno, to je normalna stvar pojava. Niti je išta novo i nepoznato, kaže. Pa ali jeste... tako kao profesor uvažen. Ja kažem, a gdje si ti pročitao da je on uvažen? Vuletić nikad nigdje nije bio, kako ja znam, ni na fakultetu samom uvažen. Mislim, onda je uvažen, ne bi imao tu potrebu... On je uvijek važio za kompleksaš. Ne bi imao potrebu da bude tako kompleksaš, da je uvažen. Da. Ja kažem, pa da, ali profesor, ali brate mili, kad si ti vidio da funkcija automatski znači uvaženost? Pa kad si ti vidio da je uvažen Vulin, da je uvažen Gašić, da je uvažen Slina? Pa nebitno, čak i u tom sportskom svijetu. Da je uvažen Vučić. Sam Vučić. Vučelić, Terzić, to su ljudi zna kace. Mislim, to su ljudi koji, sve njih kao, rade oni, nebitno, predsjednici su Partizana, sportski direktor Zvezde, ali tu su ipak ljudi sa kako da kažem, sa teškim mrljama u karijeri, mrljama na imenu. Ali nisu uvaženi. Meni je gadnije, mi je to, znaš, kao, pazi, ima onaj snimak, to sam ti čak, mislim, i slao, prošle godine nešto, na Kopaoniku, kad je Vuletić, očigledno pod uticajem nekih narkotika. Ja sam mali medved, jeste, krzno mi je toplo, ja sam pravi medved. Znaš, kao čovjek koji izašao na snijeg i valja se po snijegu na, ne znam, na noću na Kopaoniku na -10, -15 i ponaša se kao retard. Očigledno, mislim, ako je on uvaženi profesor pravnog fakulteta, zgradu pravnog fakulteta treba sravniti sa zemljom i posoliti zemljište. Druga, meni jedino što mi je tu gadno je to što ljudi kroz svoje, ali to rade i u straight kombinacijama, samo pomoću prostitutki i to što ljudi svoje seksualne frustracije i činjenicu da ovako da nisu na nekim pozicijama moći bi bili u onoj kategoriji neš jebat nikad. Znaš, kao koriste svoju moć da na kraju dana ipak zlostavljaju, mislim, ili to je zloupotrebljavaju tu moć da ispunjavaju svoje seksualne snove preko, nebitno je da li je klinka od 16 godina ili klinac, meni je to potpuno svejedno, mislim, apsolutno mi je svejedno, ali kažem, vjerovatno i u tom svijetu tih fudbalera i to sve, imaš one koji su za to i ne možeš, imaš one koji nisu za to i ne možeš ih načerat ni
pomoću bilo kojih trikova. Ne, ali vidi, ja sam malo pre rekao, sve što je iznad 14 godina je legalno. Ma ne govorim zbog sa izuzetkom da ti nastupaš prema njemu iz pozicije moći. Dakle, ako si mu profesor i da ima 17 godina, profesor, no. Pazi, ne možemo biti profesor ako ima 17 godina, ne možemo biti profesor. Može biti na fakultetu ako je napredan darovi. Fudbaler. Ne govorimo o fudbaleru, govorimo ako govorimo o tome da studentima to radi. A drugo, koliko ima studenta od 17 godina? A drugo, ja kažem teoretski samo, a drugo... A ovdje je zlopotreba moći jer on predsjednik... Naravno, hoću to da kažem, ali mi uskačeš u riječ. Znači, isto to, taj izuzetak zakona krivičnog za doba saglasnosti seksualne može da se primijeni i u ovom slučaju ako on prema nekom igraču... Čekaj, izvini, nema to nikak, mislim, miješaš babe i žabe. Kak veze imaju godine sa zloupotrebom moći? Šta sad, recimo... Imaju veze. Ne imaju. Imaju veze zato što ako... Čekaj, ali ćeš ti da kažeš da recimo neko ako zlostavlja ženu od 40 godina... Govori o zlostavljanju, govorimo o tome da... Zloupotreba funkcije. Tako je. Dakle, ako imaš seks sa maloljetnikom iznad 14 godina, a ne nastupaš iz pozicije moći, nije kažnjivo. Ako imaš seks sa maloljetnikom iznad 14 godina, a nastupaš iz pozicije moći, dakle ti si predsjednik kluba fudbalskog, on je igrač koji je tek došao, sve je ali pristao na seks ili nije, to je kažnjivo. A zašto ne bi bilo kažnjivo i da je popao tetkicu koja radi kao čistačica, ima 40 godina u Partizanu, ako je nastupio prema njoj s pozicije moći? Ako je nastupaš s pozicije moći, kakve veze ima, koliko ima ko godina? Ima veze s tim da li je dobrovoljno pristoje ili nije, o tome govorimo. Molim? Kakve veze ima s dobrovoljnim pristankom? Da li ima, ako ima dobrovoljnog pristanka, ima, ako nema, nema. Jeste, ali ovdje čak i da ima dobrovoljnog pristanka, kažnjivo je. Jer kod nas ljudi sve vrijeme zaboravljaju i ne znaju da seks sa maloljetnikom nije automatski seks sa djetetom. Dijete je ispod 14 godina, iznad 14 godina je zakonski dozvoljeno i nije pedofilija, ni zakonski, ni po kom drugom osnovu. I ako Vuletić ima seks sa igračem koji ima 16-17 godina, to niti je pedofilija, niti je kažnjivo. Osim što jeste u suštini kažnjivo jer on nastupa iz pozicije moći. Kad kažem nastupa iz jebene pozicije moći, ne mislim prisilio ga je, nego on je u poziciji moći u odnosu na njega. Upravo izgled kaže, ako je nastupanje iz pozicije moći, onda ni ovaj pristanak nije dobrovoljan u potpunosti. Ja nisam rekao uopšte ni u jednom trenutku u smislu primjenjuje svoju silu, nego on je samim svojom pojavom u poziciji moći, odnosno... I onda u potpunosti nema razlike da li neko ima 14, 16, 18, 50 ima veze, godina. jer da ima, pa ima, zato što ako je stariji brat od 18 godina pristoje i kaže na sudu pristao sam, nije me prisilio, ja sam htio da se jebem s trenerom, nije kažnjivo. Ako ima 16 godina i kaže nije me prisilio, ja sam htio da se jebem s trenerom, kažnjivo je, tačka. Gdje? Kod nas. Pa dosta normalno. Pa jeste. U kojoj državi, Bolan? Kod nas po krivičnom zakonu. Kod nas po krivičnom zakonu. Čitao sam pri tome neki dan, kad sam ga čitao. Kod nas po krivičnom zakonu je kažnjivo je seksualni odnos sa maloljetnikom ispod 14 godina. Da, ili iznad 14 godina ako ti je povjeren na čuvanje, na obrazovanje, na ovo, na ono, dakle, pozicija moći. Pazi, ali... Svejedno da li postoji pristanak ili ne postoji. Čito, kažem ti, čito. Iskreno, to mi je sad... Ali to je potpuno... To mi je kako kažem, nisam čitao kaze 15 godina. Ali mi je iskreno sad neko vještačko branjenje, mislim, ako... Vještačko branjenje čega? Maloljetnika. Pa jeste, naravno da je vještačko. Mislim, ali poenta sljedeća. Ako je ovaj nastupio s pozicije moći, mislim da ne bi trebalo da ima veze koliko ima godina. Ako je opet ti brkaš to pozicija moći sa primjenom te pozicije moći. Ne brkam. Ja kažem, recimo, ne znam, to su ovi klasični slučajevi u firmama kad direktor startuje sekretaricu, pa ti, znaš, kao seksualno zlostavljanje na poslu, ne moraš, možda bude i pipkanje i ovo i ono, ili tipa dođu u moju kancelariju, Naravno, ali ovdje se radi o tome, brate, da ti kod punoljetnih osoba ne možeš zakonski da kazniš sekretaricu, odnosno direktora ako je oženio sekretaricu, ako su oni to htjeli. Ko je to rekao? Pa to tome ti govorim, ovdje možda kazniš trenera ako jebe klinca od 16 godina, svejedno da li klinac to hoće ili neće.
Pa kažem, meni je to je tako, zakonski je tako i tačka. To mi je iskreno rečeno glupo pa rješenje. Glupo je jer isto. ako sa 14 godina, ako ti imaš polnu zrelost da stupaš u seksualne odnose sa, ako imaš recimo 14, a tvoj partner ima 17, iskreno rečeno isti mi je kurac da li se stupe u odnose ako imaš 14 godina sa nekim koji ima 17 ili 55. Potpuno mi je svejedno. Čekaj, to je opet skroz drugo, to može. Pa, šta? 15 i 55, to je zakonski okej. Pa kažem, ali nebitno mi je čak i ako imam kao zaljubio se u trenera, šta? Šta god. A ne, ali zašto bi sad tipa, ne znam, nija, recimo trener ima 21, kako zove, Call Me By Your Name. Pa da. I šta sad? Jel bi to podvelo se pod tu situaciju? Ne bi, zašto on nije njemu bio direktno postavljen kao mentor, kao učitelj, kao ništa. On je student njegovog oca u tom slučaju. Iskreno rečeno sad to je, znaš, kao samo dodatno unosi konfuziju i pipavost unutar nekih odnosa. Nebitno je, znaš, kao sad tipa recimo, ne znam, ti završio DIF i imaš lupan 23 godine i brate startuješ, ne znam, ja mislim, učenicu koja ima 17. Ja joj nisam profesor. Šta? Pa sam ja njoj profesor. Pa jesi. Pa onda ne može. Pa što? Pa zašto sam je profesor? Zašto imam moć u odnosu na nju? Pa ne znam, iskreno rečeno, ako je dobrovoljno. Ne, nema. To je kod nas u zakonu vrlo jasno definisano. Za razliku od onog... Šta je u zakonu, ja govorim kako bi trebalo da bude i kako ne bi trebalo. Pazi, boli me ne kurac kako bi trebalo da bude. Ja govorim o tome kako jeste. Zašto govorim o tome kako jeste? Zato što ljudi misle da govore o zakonu, a ne znaju zakon. I svi koji pričaju pedofilija, stalno kaže, brate, to nije pedofilija, prvo jedan. Drugo, naš zakon nema tu definiciju što vi misle, fazon, ako on ima 14 godina, ako ima neko 15 godina, a ovaj drugi partner ima 21, to ne može, nego može ako on ima 15, a ovaj ima 17, ako su oboje maloljetni. Kod nas nema toga. Kod nas je sve iznad 14 je legalno i tačka, osim u slučaju, dakle, pozicije moći. Nego da bez veze skrećemo dalje. Bez veze pravi digresije. Ta formulacija, mislim. To je tako. Tačka. Mislim, ona je moralno sporna, realno. Ja sad kažem, ti mene pitaš zašto ovo, ja ti kažem, meni je ona moralno sporna zato što jeste... Sporno je to što u nekim firmama šef ne smije da bude oženjen sekretaricom. Znači, ti pokušavaš na vještački način da regulišeš međuljudske odnose. Ne možeš. Upravo tako. Ne možeš, ali to je tako. Sve u svemu. Poenta, dakle. Prvo, to je šok. Drugo, to on voli seks sa maloljetnicima. Pa šta? Čitave kulture su izgrađene na tome, uključujući i našu bile, pa nikom ništa. Fucking Milutin je uzeo Simonidu od 5 godina za ženu, pa smo ga kanonizovali za svetitelja, ali poenta je što je neko od nekih starih igrača Partizana ili iz uprave nešto, zaboravio sam kako se zvao. Miloje Ćirković. Izjavio kako je to strašno, kako ga treba na jurt, jer on nema ništa protiv istopolnih zajednica, ali zamisli da ti sad dijete tamo trenira i da ga gleda i a drugo, sad nam pokušavaju nametnuti da je to normalno, a ja mislim da nije, imam pravo da mislim da nije. Čekaj, sad mene postavljam... I sad me to vraća na pitanje, did you just assume my gender? Da. Ja postavljam pitanje, znaš kao, a čekaj, ne bi ti smetalo, recimo, da ne znam, dijete ti je od 16-17 godina igra u Partizanu, a da ga gleda neka kuguarka od 40 godina. Ne, to ne bi smetalo, ali recimo... A zašto ne bi to smetalo? Zato što je nadrkani homofob. Sjećaš li se onih mojih slika od neki dan što smo napušli razni, da nisu tačno kao, kad žena nešto radi, to je flirty, to je super, a kad muškarac radi, to je perverzno. Dobro. Znači, kad ona njemu gleda među noge, to je flirty, a kad on nju gleda u sise, to je perverzno. Ne bi lazi u to, dobro. Kad ona njega udara, to je girl power. Ja stojim i dalje za svega onog što je u tim nadstano, da je to tako jer to jeste tako u percepciji. I sama reakcija ljudi koji mi kažu da je glupo pokazuje koliko je ta percepcija toga u pravu. Ali da se vratim na tvoju postavku, da samo promijenim, da im ćerke igraju, a da ih trener gleda. Što se dešavalo milion puta. Isto ništa ne bi rekli. Što se dešavalo milion puta, dok ne dođe do samog stvarnog kontakta. Do čina, jest. Da, ali ne bi ništa rekli. Ali, znači, bazi, Milivoje Ćirković je se onako na jedan divan, fantastičan način autovo kao homofob i to sa sve onom
čuvenom konstrukcijom nisam homofob, ali mislim, to njegovo. Ali to nisam homofob, ali toliko mi je to pase, toliko mi je to ali samo 90, njegovo kad kaže, mislim, oni sad nas pokušavaju da ubijede da je to normalno, ali ja imam pravo da mislim da nije. Iako sam ja u fazonu, svako ima pravo da misli šta hoće i treba, imam naravno problem s time, zato što tebe se to ne tiče ni na koji način. Zašto, apropo kao abortus, odakle smo i krenuli, kad kaže abortus se tiče samo žene, ti kao muškarac nemaš pravo mišljenja na abortusu, što mislim da je glupo, i muškarac čije je dijete u pitanju koje se abortira ima pravo na mišljenje. Nemaš pravo na mišljenje, mi je glupa konstrukcija, imam pravo na mišljenje na bilo šta, kao što i ti imaš pravo na mišljenje da mi kažeš da je moje mišljenje goli kurac. Jeste, ali tebe se to, mislim, gledam sad čisto iz potrošnje vremena. Tebe se to ni na koji način, da li je moja veza s drugim muškarcem normalna ili nije. Ne, pa šta tebe briga da li je normalna ili nije? A to mogu da posmatram čisto fenomenološki, isto tako je trebalo Milivoje Ćirković da to posmatra fenomenološki, ali ne, on je posmatrao iz aspekta ovog patrijarhalnog Srbende koji brine za javni moral i ne znam ti ni ja šta i nadrilovan je na te neke... Aha, čekaj, dakle, šta je on bio u Partizanu? Igrač. Da. Dakle, igrač bivši Partizana desni bek. Koji brine o javnom moralu tako što brine o tome šta Vuletić radi u 4 zida neka. On ne jebete njih na stadionu. Ne. Ali apsolutno nema problem sa nasiljem na stadionima koji njihovi navijači. Pa, čekaj, to nije javni moral, to nije ništa. To je licemjerje je upisano u DNK prosječnog Srbina. Znaš, kao to klasično licemjerje. Znaš, kao, to je jer tipa... nasilje nije moralni problem. Ne, ali to je tipa ovo, znaš, kao kad dođe zavetnici, recimo, njihov program na beogradskim izborima je bio doći ćemo mi i otećemo sve prostorije nevladnim organizacijama prozapadnim, ispitat ćemo iz kojih se izbora finansiraju i ukinut ćemo im sva finansiranje iz državnog budžeta. Izvini, jel stvarno to najveći problem Srbije trenutno? Ne smeta ti što su ljudi gladni, što rade u pelenama, što se, ne znam, ruši kako se zove, pravna država u Savamali, što ruše ljudi kad hoće da ruše i šta već. Ne smetaju ti 5 nevladnih organizacija koje nešto se rendaju. Pa jebem ti mater, mislim. Tako da, znaš, kao, to je to licemjerstvo i to je ono, ajde da pričam nešto što je opšte mjesto i što ide niz dlaku većini stanovništva, znaš, kao neću da adresiram ozbiljne probleme, nego ću da serem o onome što očekujem da će u ušima mojih fanova, jel zna se otprilike kakvi su fudbalski fanovi, da zazvuči dobro, zna sam. Zapravo, mislim, čitav taj, mene više zanima što su konkretno udarili na Vuletića iz provladinog medija. To mi je zanimljivije i znaš kao zašto je to. A Vuletić sam po sebi je, kažem ti, ne znam, ja ga ne volim ni kao sportskog funkcionera jer on i dalje na tom nekom fonu, eto ti kažeš da je ostrašćeni navijač Partizana, on ne djeluje na umirujuće i relaksirajuće na odnose između Zvezde i Partizana, ta njegova saopštenja su vrlo, kako da kažem, maliciozna, s druge strane mu naravno, kad mu krenu odgovarati ovi Zvezde, to ode u jedan potpuni pičvajz, a i generalno, kažem ti, on djeluje kao neko ko, znaš, sve te, mislim, iznose sad te, vrlo detaljno iznose te njegove prepiske i to se, i on, znaš, kažem ti, djeluje kao neko ko realno ne bi bio u poziciji da ostvaruje te sve silne seksualne fantazije, da nije na poziciji moći, to jest na višestrukoj poziciji moći, kao što je profesura na pravnom fakultetu, predsjedništva u FK Partizan, i sve to onako djeluje, kako da kažem, djeluje vrlo ljigavo. Znaš, sve to, znaš, kao Gudrovina, fudbaleri. Ali on je uvijek bio takav, 17 godina, evo, jako ja znam, koji nisam nikad s njim bio, a imao sam višestruko dopisivanje s njim ranije, dok nije bio ovoliko ogroman, ako ja znam sve to, zašto iko misli, zašto ikog čudi i šokira
da... Pa ja koliko ono, znam, njega su navijači Partizana na svom forumu načepili, ima boga mi godinu, dvije, baš za te, mislim, kažem ti, meni to ne smeta mi uopšte, mislim, ne smeta ti, ali... Ne smeta mi uopšte to kao, znaš, kao klinci, 16-17 godina voli seks, gudrira se, ne znam, nija, seksualni je manijak, u smislu, ono, kao perverzan je, ne znam, voli to, voli ovo, voli ono, jebe mi se, ono, tuširaj se zlatnim tuševima, šta me briga, radi šta hoćeš, nego je više to kao u fazonu, znaš, kao, malo, sad će možda biti nategnuta konstrukcija, malo me posjeća na Kačavindu. Ono u smislu, ono, znaš, kao, isto, znaš, kao s pozicije moći nastupa prema klincima od 16-17 i to sve, znaš, kao, drži se ti mene, budi dobar sa mnom i to sve, ti meni pruži određene usluge, ja ću tebi revanširat ću se. Pa to je to, da. Pa znaš, kao, i to je ona, kako da ti kažem, ono, matore pokvarenjaštvo. A to je skroz to, da. Znaš. Ali ono što je što je jadan pravoslavni, što je bio u fazonu, ali uvaženi profesor, ali to je tužno, ali ono, bio u fazonu, ali meni je tužno i to što ko bi bio dobrovoljno s ovakvim čovjekom? Vidiš, pa i to, ali dobro sad ja stvarno ne ulazim u to, mislim, možda, ne znam, nebitno, mislim, ali svakako... Ja ne ulazim u to, zato što vidio sam raznorazne, sa raznoraznim ljudima, fetišima, naravno, svako ima svoju publiku. Svako ima svoje konzumente. Ali, kako da ti kažem, evo sad ovih dana će ići na HBO, će ići film na tu temu, zove se Paterno. To inače, Joe Paterno je, kažu, vjerovatno najveća legenda college fudbala u SAD-u. 60 godina je on bio na čelu njihovih raznih fudbalskih programa, uglavnom kao head coach, kao glavni trener ili kao predsjednik. I on je nešto pojebo GM. puno njih. Ne, nije on, nego on je znao za to. On je, recimo, mislim da je na Penn State-u, on je znao da se dešavaju ta zlostavljanja, da neki njegovi pomoćnici i treneri zlostavljaju neke učenike, ali kao nije uradio ništa, onda su mu tipa sklonili su mu statu, ali kažem, to kakva je on... To ono bilo prije par godina prije nešto. 3-4 godine. To kakva je on legenda, to je kod nas nezamislivo. I sad će baš bit film, ovih dana najavljuju na HBO, znači Joe Paterno, ali kažem, meni je, kako da ti kažem, dosta toga iz tog svijeta je meni prilično nekako ogavno, znaš, ta činjenica to, znači kombinacija gudre, maloumnih sportista, ti momenti, under the shower, znaš, kažem ti, apsolutno mi je svejedno da li je su u pitanju muško-ženski odnosi, žensko-ženski, muško-muški, nekako, znaš, znaš, to je vojska. Unutar, znaš, jer tu ima dosta i toga u fazonu, kakva je bila ona, kako zove ona mantra američke vojske, don't speak, don't tell, ne, kako don't ask, don't tell. Don't ask, don't tell. Znaš, kao što god se dešava, kao, i generalno ima ta ne mogu da kažem, kulturalna navika zatrpavanja tih negativnih događaja u sportskim, gledaš kao, generalno sportski klubovi, pogotovo ti muški klubovi, to tipa fudbal, oni imaju izražen taj homofobni stav, a brate, i on se svi jebu, mislim, koliki je procenat pedera u opštoj populaciji, toliki je procenat pedera i u sportskim kolektivima, i to se i potpuno iste stvari se dešavaju. Ali kažem, znaš, sad ajde da spustim to na potpuno lični nivo, znaš, kao, da li moram zaista da zamišljam Vuletića sa nekim tamo? To je baš gadno, mislim, znaš. Znaš, kao maloumni fudbaleri i univerzitetski profesor i imaš sve moguće, kako da kažem, sve moguće sastojke za sočno bolesnu priču, jeste. Loš pornić. Šta si googlao pa si mi sad tu presvraćaš očima? Ne, nego zaista nemam interneta. Pa da, jel da nema? Da. Pa se nešto nerviram. Kažem, nismo gledali Nemanjiće večeras. Nismo gledali Nemanjić, gledali smo prošlu... Ovo je već pa nismo mi ti. Ja sam prošla je bila potpuno epizoda koju... Na pečurkama. Na pečurkama koju
potpuno nema potrebe da je... A pričao si o tome u prošloj epizodi? Nisam. Pa kako sam pričao kad smo snimali prije toga? U nedelju smo snimali prije toga. Pa prije toga. Jeste, pravo si. Da. Prošla epizoda, ja sam zbunjen. prošla epizoda je to, oni tumaraju po nekim šumama i sretnu neke ludake, sretnu ovu Milenu Pavlović, kako zove ona, mi smo anđeli, i nekog lika koji nosi neke vještačke kraste, kome se diže mač između nogu i i to je... Jel čekaj, on kao neki šumski vilenjak, nešto? Ne, on kao nosi fake kraste kao da ga ne bi mobilisali. Ali izgleda kao satir, otprilike, da. Pošto kad je bio onaj intervju neki za Blitz TV ili nešto dok su snimali, dobro, gdje Vojin Četković sav ponosan govori kako jedna od kritika na račun prije vjekovnih filmova je da imaju svi savršene zube, da oni baš su išli na to da nemaju, i onda su nekog momka su nekog intervjuisali, plavog ili tako nešto, koji kaže kako on glumi nekog tog šumskog nešto, ali on to tumači kao da je neki šumski vilenjak. Ne, ova epizoda je, znaš kako nešto, malo podsjeća na onu epizodu, ali brate, to je u Lord of the Rings je strpano u 4,5 minuta, kad znaš, ne, izvinjavam se, nije u Lord of the Rings, nego u čuveni domaći klip, nadsinhronizaciju Bobo smrade. Znaš, kad Boromir navodno će da siluje Froda. Niko od nas ne bi trebao da šeta sam, naravno to ne bi trebao ti Boba. Otprilike i ovo je... A pritom inače to je rečenica koju stvarno kaže u filmu. Počinje tom rečencom, niko od nas ne bi trebao da šeta sam, naravno to ne bi trebao ti. Jebaću te, skidaj gaće. Možemo ti kako je nama bilo kad smo gledali Lord of the Rings in concert i dođe taj dio. Vidiš u Bugarskoj red nas i Srbije umiremo od smijeha. Naravno. Ali na mjestu kad on kaže one does not simply walk into Mordor, svi se smiju. A dobro, to je mema. Ali ovo je... Kako volim kad kažeš mema. Ovo je potpuno epizoda koju prvo mogao bi da je nakalemiš na bilo koju seriju, jer sve se dešava vrlo je kamerno, znači imaš 4,5 glumca, tu ostane neka zlostavljanja, i ništa pod milim bogom radnja se nije pomerila od završetka bitke između Vukana i Stefana i kraja ove epizode, i čak je ostavljen i neki cliffhanger, i znači epizoda koja je takav jedan višak, znači kad bi se radila neka filler, pa bukvalno kad bi se radila neka ona ne extended verzija, nego ona kontra extended verzija, ovo da isječeš epizodu i da apsolutno ne izgubiš ništa. A pa ti šta je meni sad smiješno produkcijski u tome. U Americi se prave filler epizode da bi se uštedile pare za neke one zadnje epizode, da ima epic finale sezone. Da kažu kao treba i nam pare za 10 epizoda, a realno su snimili 8. To. Znači i da bi se razvukla radnja, da bi se popunilo. Pogotovo kod serija koje se pišu u hodu. Da. Okay, ovo je unapred osmišljena sezona, unapred napisan scenarij za sve epizode. Navodno sa zatvorenom konstrukcijom sezone. I oni imaju filler. Ali bukvalno filler, ali kažem, koji može da pripada bilo čemu i gdje bukvalno nismo imali nikakav ark, ni u jednom arku se ništa nije desilo, iako čak ali najjače je kao RTS koji je najavljivao tu epizodu. Na Fesu. RTS pokušava face marketing. Da, i na Twitteru. Stefan je teško povređen, da li će preživjeti. Hoće li preživjeti? Yeah. Ali da li se zamisliš, pa dobro, toliko toga su izmijenjali, ko zna? Ima nešto, se pojavilo se na Netflixu, mislim da ću čak večeras da gledam, neki dokumentarac u onom Adderallu, Gudrovini, mislim zove Take Your Pills. Vidio sam to. A znaš šta je Adderall? To je ono što kod njih klincima daju za ADHD. I tipa kao, a usput je to i onaj, kako se zove, PED, Performance Enhancing Drug, i to se smatra dopingom u sportskom svijetu. Adderall ne smije da se uzima, iako te uhvate, ne znam, suspenduju te. Pojačava fokus. U Očajnim domaćicama u prvoj sezoni 2004-2005 je bila epizoda gdje ova ne može sa 4 djece da izađe na kraj i majka... Čekaj, kome daje, njima ili sebi? Ne, a djeca su skroz hiperaktivna. Aha. I majka jednog drugog djeteta je kaže, uzmi to, vidite šta ćeš da uradiš, ima da za školsku predstavu sašiješ, ne znam ja šta u toku noći, i ova se navuče na to. Tako da vidiš ti, u serijama je bilo to još prije 15-12 godina. Da, tako da hoću to da gledam, to je, znači, mislim da je, to je friško nešto, tipa Take Your Pills. Ono što ja recimo ne mogu da pustim jer sam čuo da je gadno
je ono, kak se zove ono, pokvaren o hrani, ono. Ne Food Inc, nego kako se to zove? Zove se trulo. Nije rotten, nego tako nešto. Da, pa trulo, jest. Joj, da, vidio Jedna sam. od riječi za trulo, nije rotten, nego... To. Ništa, šta smo rekli? Sretan Vaskrsko slavi? Ja, toliko sam čestit Uskrs. Toliko sam pobožan da se ne utrkujem da čestitam braći katolicima. Čestit Uskrs, ništa, mi se spremamo se za naš Vaskrs. Šta smo, čekaj, ništa opet da gledamo, ništa. Ja sam htio da idemo da gledamo Red Sparrow, odnosno na srpskom. To je isteklo? Pa nije isteklo, ostalo je u još jednom terminu samo. Onom porničarskom. I ako ne odem sutra u toku dana da gledam, jer ja sutra, pošto ja radim po njemačkom kalendaru, ne radim, Ready Player One idem da gledamo da sigurno sutra. Dobro. Sutra uveče imamo u Domu omladine u Lazi Komačiću tribinu Annihilation, dakle večeras ko sluša, ponedeljak, danas večeras u 19 časova dođete da pričamo o Annihilation. Podržite. Da podržite mene koji volim film. Da. I tako, ništa. Ozbiljno, voliš? Pa svidio mi se jesto. Pa dobro. Meni je onako, ne znam. Na drugo gledanje mi je jasnije malo bio bolji. 6 od 10. Solidnih 5 od 7. Dobro, 5 od 7, to je, tako možda kupiš i ski pas na našim skijalištima, da iskoristiš 5 od 7 dana. Ništa, ljubimo vas pesmama, eto, ekstra Nena. Da, čao. Ćao. Slušate podcast od Ivica Zdanje i Rasim kako neki vid zvuči. Pa bukvalno, to mi fali popi rabin, da ulaze u kafanu. Ključ je. Ne, ja sam okrenuo svoju sliku. Zamereno mi je kao... Dopisi iz Disneylanda.